nyamia kwanywa wa wudu Brazil ko wa bisa so for ne yiri Brazil ne dia wa ni to mu hima Brazil wa ne so ados wa enka ho a wonti mi kwaje ne so ados na ados no be je na just say my sacrifice e di ka go say chiran asa mu asi wudu mu bibi come so for da e di dia ti na so nim what to so na so nim na bo say no mo ti won kwase no mo hewa holy pity my ados ni ya akizu no to bo so akoye pono ni sa wa yi atu ogun kwa wa kum ye so ados nkomo a wa je du nko na bia mezu say still I born in yenti mi hu nkan kira and I suppose wa do immigration also for to anointing way tani na mia o se fase so for to nkuto o tani na mia o se fase na me so for to Yesu moja de obeyes the magic so afa anwadi wafo no odi wachi ni wo check Yesu moja dodo aton kokoko nkonta na Yesu moja ye kasi eton ka benya bi aton akwa Yesu opolo ka chesi Yesu moja na me manga na da ba ni so betim afije be na you when we saw with your German kitten. What an answer one. Yes, that's what to put degree. Can I put something in once? What is a Kawana shower road? I hang off. What is that wrong beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and prophet Brewa. Or started chrono, one started to say, and I have prophet the Jamwan. Yes, a movie degree. This town started to say, put in the creton. Then the creton, then the creton. So said, yeah, drum no aqua besuda. Yes, Baba went to you had transfer friend young Quabitia Bonechi. And what born Simon the way you met us. Catesia, whether you like it or not, was a catamo, and a catesiano, I don't know Catepi, and no bad dress when you never on your bar, when you see it on your bar, when you're not on your bar, but one was a short skirt, one open them front, open them back, open them side, open them side, a garment, ornament say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, about Rasta, and the back quiet, they are some Sasa, but I saw them or so what I saw them or our catechism or our quite master to our point of Inkwadaa, and Christopher Lugumbati Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, who saw them a man from them was a day, a drama you say, Pacha. This is Prophetic Kwasiana, and yes, a Bible mention, not a Bible, but come some dia, and yet there's what woman Kwasiapadia, and the brother you want to report yourself and send when you pay vital. Because you never pay vital, but I won't pass your good manager, but you get before some, and I did a demo man. What you was some slim, what you was some muslim, what woman Kwasia, what woman is getting, Pampon is so, everybody will be paid. Then what do yes, then quite yes, repent. I am yes, a branch, we will know. Obama, we am Kwasia, they know the few wachi. We are Bushum, ya. Now you catch us as someone who was a wolf forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in Miss Yamau. When this one to our listen to this one was our pastor Dania day. Who is our prophetic Dania day? Now, so for a Tonga, what did that more a day? Do a master in a Johnny. Now, I didn't hear. I didn't know from you, Radio. Namunya, Messia, now 1 year to green. So for Nanka, it was one thing. And I'm putting them and for them way. And you become a good thing as a frog. Oh, but yes, some way. Oh, but yes, some apostle, what my Mikas. The same thing and a gun I had near Brenas, as you say. Narcissus and a gun a pine. Never ponies are for Nantian. Babu, any follow. Apart from Babu, that's also being a new Madia. Meaning baby Quabede over here. And I ain't a good program. Tiabu, we are the Paprabia. That was you was assassin. Now it's slow and son do my own boy. Yes, no shot of now the only from them. I'm an MP. Obas Porto, we in Porto, Obas Porto, we in Porto, Obas Porto, we in Porto. I'm a try be a pretty baby. What now? What the from I'm an MP. Now, dear, what is family? We in Porto, Obas Porto. Hallelujah. Amen. I'm trouble. And yes, I take you now. Apostle Quadman. You know, podcast moment, the moment I say, Operation Feed Yourself is never too late.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda otumfo Elohim yawase. Amen. Obambo nam doba na zere mezi asoma nde atu asumdwe mu. Amen. Adofo mo somfo apostle ko adwuma. Enes bi ni mo di ahiem. Ye be che otwedi ampo ya wena sam. Sabre ye mo obade ni nsamrane. Ye mfa nsempa ne mra. Obrenkan samadu katawre bo nyankrompon twedi ampo ne opam kotokro bo agese jebre oti brekese shahe nche nyankrompon twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompon twedi ampan ye nkwa mi nyankrompon asidewura na asiensa amoso ansa meda wase oni twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okufu bo okufu techi wafu akwaku bedi akui okufu chamtechia wuchako chamchako bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa breye chem na yenkwaji akuframrai na yaku chamtechia yeda wa bremu epiafu amensi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fu nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fred sadako kwampresu numasu oje asio kutwere asio poma pontumfo a woje pokokwa ahode tim ma Israel and se dominant asase pese so twa ya ensio mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de di mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa Obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakaka kokoko kentinka kantamanto kukrantumi kampesa ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyam krompo twedi ampo bade. Obade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah. Amen. Yedo obade na se wado he wode adome. Adofo enen sempa na eba no wen waso na tie sempa fa odi wum de bia me kamese esekan ya me kasa kretimi twa me no kom ya mikro simple wenye ndokwasam fa odi wum na nchencha wona fe ensu anto a ewia bebo wanwu ankoto obade a atem na ba beto ana topic na ebe ne mudo mesro bebre tobo tie ni yie enyima no nsibone tie nsempani ye na ye nipa nwasam wanya wonti ye frɛ na se ya wasoma yesi emekasa nkyerɛ man no ye nkasa nkyerɛ mrantie ne mabawa nokre no sefo na mfa ye numu ansa ye yes enne topic eba no ya to di ni se nkwadaa boni bi anyina be ye mpanyim boni ana nkwadaa boni bi omo anyina be ye mpanyim boni ana hai mese nkwadaa boni bi anyina be ye mpanyim boni ana to de bi a wo agie bi a woti asem bi a obisa se na we no ya kwadaa boni na wanyini abeye panyim boni ka ebisa ade a ewo wiase a obi nya bi da eni panyini okay ndi obi nya bi da panyi de obi nya bi da but abofra de obi aye bi da etimi bisa se enti nkwala boni bi ena enyini abeye mpanyim boni sanse niema bi a wo a obi afre ni panyini yu a obisa se no aye wan wa kwala boni pen enu wan se na dwele ena odi anyini abeye panyim boni hai se ujimi wo mafrase a chirim ya from akwala jimi fo okay ba wonyini a yetimi nkase papa we jimi o sa esi edi obode ni die dan ema wo te ye de bi a
Sebi imprediasa. And you may be you who know. I can see you who on Colem, but in the who on penny form. And ye be say, and what a bonny be. Oh, when you Abeye Mpyanyin bonny Anaa. I say, Missa. Because in never be because out Bungunta. Who is Nkwadaa bonny and when you Abeye Mpyanyin bonny. Nkwadaa bonny and when you Abeye Mpyanyin bonny. Yes. It is Nkwadaa bonny being no as a son of Jane. No Abeye Mpyanyin bonny. Obey the hilly. Oh, sir. Obey your bonny. He Mpyanyin bonny. Obey my teacher. Obey teacher bonny. Teacher bonny. Obey my driver. Obey driver bonny. Obey my software. Obey also for bonny. Obey my minister. Obey minister bonny. Obey my MP. Okay. Obey MP bonny. Obey my assemblyman. Obey assemblyman bonny. Chilum. It is a wood here preaching at Yemi Yepa. Listen, Nkwadaa bonny be. Anyini Abeye Mpyanyin bonny Anaa. I say, Missa. It's all a penny now with Yemia. Now I know more Francis Samono, and one other Sukramudia, and you are Boka. Ubachin in Yanko Bayam. It was a Yanko Pomay, one in Yamon Francis Samono, also ya brand your look at the book of Ecclesiastes. Yerek was in Kafo, chapter 11, verse 9. Babon and Casa. Osenkafo 11:9 chapter 11 verse 9 what's it into abodi asem e kin kan say abrantie we are brantia ma wani nyi wo mo frase na nya kumapa e wo mranti brem wo bia adensa chane ba mranti brem na nya kumapa say when timi ansesa wo mranti brem okay na di wura mpanyin mu a adensam I be penyin boni pada ni penyin boni we buy yourself for power of boni May you do bonny. May a prophet, why a prophet bonny, prophet Banza, Sofu Banza, Amen. Amen. What you topic in you? Wow. Ya work or that, or 24 you didn't say. Okay, when the Sukonoma. Okay. Okay. Or 24 and you didn't know. Sukonoma. Wow. Man who contented you. We wash out. Nufusion one. Very good. If you Sukonoma no aba wia. O wia udin sesa. Okay. Ni afra abofra. Wow. Just yabu afra moa. Wow. Bra wo wia no. Ade bi eja o crowd usaya den. Yes we ni nyansa. Ampa. Tinkuko bi timitibidi. Eni imagine. Obi wo bomodia de nsa sesam ponjibi. No a we na de bi a hye no ma me gbojo kwamie na kwamie na ma me de nsa wa ya 18. Wa me 92. Abofra no ufi abofra pe 190 utibika da utibika ma ufiri wa ba nyina no yesoma koto molebla na akọ udini besesa ye fo akwadaa yeso ba ya akwa ofi ho wa ya akwadaa yesoma o efo be dum pempenso bi ababa wa abrantie udi asesa ye betu din abrantie efe na ye bra wo nye den hani ba bia wa hwe die pe udi benyi now akwadaa samono be wura mrantisem mu na mrantisem no be akwadaa sem be wura mrantisem no mu pa na wo be ye panyin bone eti wo be so ababen ehona ababen na wo be so enne no wadomre enne no nkwaje da tie na eba no eti bible se men kan kire se wo se abrantie wo mo frase sem de oni problem o mo frase kra no to de bia se ye krokro we create because mami why my dear obechere by abaproyo ntia krokro o se ma wani nyi mo frase bia ni ji wo de mo frase na nya komapa e wo mranti brem na obedum mranti brem pe nya komapa e level bi e level a o satan pe onyoko pa so pe it is a level no do ho no amani ama pe obro be fi ubofo it o ma woni e wo the book of Ecclesiastes 12 verse 1 say kafo no enti kai ubofo etu ya brantie na wo ya koda na obedum mranti brem mabawa brem pe woni bi da kai ubofo when the person men kan just say kai ubofo wo mranti brem awan ifa mranti brem I wanna wa hwe ni ya seta bet na wia ama wure be firi nyankopɔ oh yes wo be ye wudi ni e ho na wo start yo Bible kasa wo be ye wu e ho na wo start die wu mranti brem ni mu ono wa nya very careful
What you trust about the frame of us? One year the remnant to blood mu pet. To be so with pet. And one of them only pabone. Wow. Mother no penny bonnet. Yes. One will cast a year pet. If you know what why did you attempt? If you Papa we odim kasa phone oba de bantiase amen wajen samo and then what dom re na no nkwaje da papa ti aye yes papa ti aye yes etu onyimu pom e ka che papa ne mam se obuma ye tete pa abufia be na afrim efie be na afrim wan ba no tebra no so obi hiawo na wotu nsamfo wo ya de boni a obisa waja ene wona wan bani ni abodi ye body na say abrabo kronkron a na wo ba ya bo achi ba mpa atete no wo so papa sani se sa tu da sa wo ye nipa body wo abrabo fu na aba ye hwe fie on mo a no mo ja ka fie wa asema che o na fie o mo no free o mo jo ba abrabo mo kola wo fie o de o mo life no sa oba diamante asiam efie be na afrim wo show mani monyam ugo mani mu ase ena be na wo wo she ni monyam ugu na ni mu ase eja be na wo wo she ni monyam ugu na ni mu ase oba diamfa ne senka wo o mi adwiri ni mu ni ewia ni aba asore be na hokọ ha ni wo sofo ha na ka sam ne kira ncheche be na wutie asampa be na aba wo nchan wo di yi adwuma wapo oba diamfa ne senka wo anu bi sa question say ena topic ne say enkoda boni bi enyina be ye mpanyin boni ana ayasem bisa minkasem kolaboni bia yempanyin boni misen kolaboni bia nyina be yempanyin boni ana tigre ho isa kolaboni bi nyini no be yempanyin boni no ko wura police mpe wase police won police boni baby onu won wase o odi ko wura soje bo wase o odi wura bookman wase o eti fie bia mu any society bia mu no se ope akwala boni bi ansesa na dwene no be wura koye panyin boni pe society di money pia baabi odofo wutie mi eti nyako pose mi nkan kyo se kai wobofo ewo mra ntiblam ansa na da boni ai kai wobofo o ewo mra ntiblam ahani baabi ase tebe wiawo baabi awo chetrama no wa wie ba no ma je de beto brebi efe obaye gentleman efe gentleman efe na mfatao it's a gentleman wo she if you be petu say won ko gato nko she biom if a briefcase na wi wom sir briefcase nim wi wom na wi shem because onu no she gentle wo she wo toilet so why your person wo jai so ntimi nyai abai ni hobby and wo oditi fie oba de nyamabo eti say abrabo fu bia wo susu no wo ni tire wabo eni ni ko kehia no eni de bi edin a waye a unfa dwi bi susu no enso wu ni say akwala boni bi eni wanya sa panyin boni no eye time no wabo kake entuma no watutu oya akwala boni eni wanya be panyin boni entuma no watutu oba de boni sen ka eye coat no ahye eni oso odi sofo mata die bi ni wahye oya akwala boni bi eni wanya panyin boni eni oba sofo boni eni wo twa nyankopon ma oba de boni sen ka wo mi adwiri no hallelujah eni topic ni say enkoda boni bi enyina be ye panyin boni ana hallelujah amen oba de man ti ase amen why na etwitwa nsuomu man crofo sisi dan no wa boso kola money bi why na etwitwa nsuomu man crofo bi no akola money bi anu anya panyin boni ana wana koto nsuo no no akola money bi ana wanya panyin boni hallelujah amen oba de man ti ase amen wo mi adwene no hallelujah so via be ni akola boni bi and when you be Sofia boni baby wususi ayalo kwan ayaban kwan hallelujah amen oba de fantasy amen kan wuni say enkola de obi aye bi pen pa penyi de obi nya bi pen e honi level onye ko paru gasa be message samadwene honi level onye ko paru gasa wo so samadwene sa je se champion pe kan wuni say nyi de wanyini o but nyeme bi wo mu a eye enkola su etitie po ma warning po tufo so wuntia bible na kasa kire wo no onye ko possible tufo na the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 11 bible na kasa Corinthians no tie bible chiro sam ne say bible say me ya bofra po so wo ye dan me ya bofra no po so wo ya bofra no me kasa sa bofra no ya bofra kasa sa dan abofra kasa sa bofra me jini sa bofra ani no jini sa mofra me susu sa bofra susu sa mofra na me be ye panyin de me gu mofra
Samu. Wagudan. Mofra Samu. Mina mi choku babu. Me printing press. Edi penye wutiami. Wagu Mofra Samu no. And I still what the Mofra Samu no. And I do office. And one do ho. On this side. Dada. Mofra Samu no. Was it me abofra? Yes. Me kasa said abofra. Me susu abofra. Wajini say abofra. No kure. Hallelujah. Amen. Wajini say abofra. Kwaswe na me beye penny no beye penny me gumo Francis Samuno yes obi nyini wa ngunu dabi wa ngumo Francis Samuno dabi obi nyini wa ngumo Francis Samuno eti ebe ha oman ebe ha fio frimu ebe ha busia bi ebe ha himfia bi ebe ha ministry bi oba de for sen kawo omi adwiri num papa wutia me bisa wan kasa question that is the reason why you never pastor repent against such bapa mo Francis Sam eyi adwembone eyi susuya bone efini paduam aba watie why abafra pen wagu mo Francis Sam no ana so da so abafra wanyini so mo Francis Sam da so wo mu bible si gu mo Francis Sam no ana ni wadomra na no kwagye da mi bisa se empanyimfo bi enyini nkwala bi enyini nkwala bi kwala boni bi enyina be ye empanyim boni ana semodo to de dia hu ade biasa na we mi kasa kwala na ye yo penny money du ko ka kasa kenem na tia brate yo we no di penny fatam ya kwala boni no de frase yo no de benya penny boni ndu o de atem di na ba na penny be nso so ne ye di na atemi onzo ye di yin o ba de mfanti asiamra amen edin kwala boni bi anyini abeye mpanyim boni yes ene yes boss me ya abofra yes because sasa abofra misusu sabofra jini sabofra odwene se abofra na beye panyini me gumo frase sam papa wo de wa kakatrim mami kakatrim sister kakatrim am frase sam na gu ananda so arewo ye wo sesa wo ma awrade wo sesa ni nkro bo tonse sam na ke chance nkwa ya duane abrofo gatias ani ni ade a wajaye eni wo gu enu nwa papa we me ye wa gu no wo mo frase ni pilolo wo gu pilolo ene wajaye ba jimi ni die ewom ye me bi kakra wo ni padua ni mu adi adanse se wo ya akọba bi enti na mo adwe mra ho so na no adom mra na no nkwaje oba de mfa ne senkan enti bible ma mra ntia wo ni abranti a wo ya sai ababa wo ya sai the book of Proverbs so much yes Proverbs chapter 13:20 no 13:20 what say eni nyansafo mo me na me chwa bible Debbie me ye printing press bible say ye den eni nyansafo mo eni o nyansafo ye den emo o gang be na adam ho o say ni eni fo na nante enyansafo anze o di mo frase sam sa wo a wo ni mu frase no wan su enyansa bi o say na gu mo frase sam no na cruise we yi o me no mo na mi o bra so kita mo frase sam ti me twe me wan den from wan su sa anyansa no ite ba ne sa o ma jimi a o so ba den be jimi ke babo ni nyansafo mo nti o say eni enyansafo mo na dani nyansafo na dani nyansa di na dani nkwasiafo bo na dani nkwasiafo bo ohuna mane obebre papa enne nyankopɔ twedi ampo yawe onfa ne sankan amen on deliver our spirit on deliver our soul on deliver our body every ofidusum for pambiere no onyi mofra dwini mfuru amen mofra sesamo no yes abofra na obiti kokum wei okɔ fawe ko bowei fawe ko yesei ade bia obi ne control no adenti da bia yedui sabri ene obi timi kum nipa die wuo oba de mfane sanka amen bone ben oba de mfane sanka amen ekuo ben na akodom ya amma wo sa nyansa we ti kum nipa ekuo ben na akodom ya amma wo sa nyansa we se bopa ne nkum obi oba de mfante asiamra amen omi adwene no amen ye go school ni ye bofra no eno obi ye wo pipe anu ana oye obani wo school as mechi wo pipe anu ye ni tokwa ni she pipe anu ye de ahye wo pipe anu wo de mechi wo pipe anu titia oba de mfa ne senga amen enne awura mpanyini mu me so me ye obi ye
I found out in me and trocha who chan to niaso at the upper day. Contract killing who could bo passy and kumobi. Oh, and Crawford than the contract killers. Oh, about the fantasy. Amen. It is okay, the book of Jeremiah. Oh, I'm a Ghana. C'est ça you. C'est mon nanti 3 4 5 5 8 8 10 10. Ukwa nanti a ho be kire. Yes. Nanti na wo so bi di wachi a. Hey, if anyone on one puni mpu. Wan ku a obepra. Because sikedi bra ba. We pepre apentam na nyantam. Bible kasama kire. Woni mra ho so. Enne no adom enne no kwagye da. Amen. Tie de chokonko ka kire we. Yes. Bible kasama kire. Na sem no ka ne mu do. Into the book of Jeremiah chapter 30 verse 4 Jeremiah 30 verse 4 no you to about the say I can say 34 Jeremiah no sorry 30 verse 4 what's it na you no need somewhere ready aka na we Israel with am sebo onyankopon aka say ready see me ma Ghana ya tia hopopo ni say the et ni Ghana memu ya tia hopopo ni aya hopopo ni ehu aba kwan me na mcho Bible be a printing press obeti aku obi atoa ya twa obi ti ya twa obi amodin ya twa obi hene ya yi obi aso ya twa obi ani ya yi obi akoma ya yi obi baby ko bibisa question onyankopon say ade ni na wote no verse ben atin ahopopo yes yati ahopopo ni de na esi o ehu ahedan aba enam se ehu we ba asem we ehin fo na di se adwuma no eyangola ende na nkola boni bi enyina be yempani money yes nkola bi kola boni bi onam no toto bo odi ya me ba bo we am twase kan odi afra nyini wansesa so you should tutu onto bo wansesa tinkola boni bi enyini abeye mpanyin boni na mpacha wo ye na wo ye ja na se watete akola bi no waje wonsam no anyina abeye panyin boni a wo akatua boni oh yes yakopon no wo bi kapa wo ba bo ma wo se tete wo be yie yes wantimi antwa ne so o start shi uhui opie koba ma obi so hwa me ne dia efe na ni panyin boni bi so afrase ya den eba o start age ni banka krakra omuntiano no tifio na nyama fu nkwa na waye oba de fantasy amen omi adwene no ena bisa question topic is Nkwadaa boni bi anyini abeye mpanyin boni na sami kasa asemi ya na me say bi say enti Nkwadaa boni bi so nyini omba be yempanyin boni ya sam yesi anokwa na si ye jaawom kosi ne wo hwe yon boys a ebon no nsia kobo no nson no a nsikromu a the book of Jeremiah 8:9 Jeremiah chapter 8 verse 9 into about the he can say what's enyansafo ni bewu yes wabebo benim wo ya no atene na mame ko enyansafo ni bewu wabebo benim yes no ba chi wom no ba chi wom and yon wapui small by idea no there is no God very history ye niechi ye nsum nyango pombiara na basum nananum ase ni ye nananum no mo sa na mo ye on te wo so ni we echa nananum so sa na mo se monye oba de fantasy amen no bi no ka setie nyango pon yon boys osi ufumo yon akola ketikiti obi na no afianga boys o hwe wachi twebusi ofrim ya twewachi wachi ya I was saying me ni baby twewachi oba de amfani sanka amen omi adwiri no amen Bible kasama Jeremiah verse 8 no kwaso e possible one touch man no was it one touch man aye jan ene kum nipa wap nyame asam na nyansa ben na awo oba de amfanti ase no obi adwiri no sister brother so what tie me na when you mra wo so Proverbs 11:20 kasama chiro Proverbs 11:20 verse number 20 to 23
Maunya. Erwade chiwade. Osi wo Nyankopon si, we are Proverbs chapter 27:6. Osi wo Nyankopon si de menkasa yin. Erwade chiwade. Osi na chiwade. Eni akoma kontonchifo. Eni akoma kontonchi nipa. Wona wakoma ye pe no. Wona wakoma, nemu wona wakoma ye pe no. Omo so nani. Omo nam so nani. Ampara. Obonefo. Ondi bem da. Ondi bim onyame animu da. Na so atenefo asefo de. Atenefo asefo de. Nyankopon beji wom. Nyankopon beji wom. Etimbisa, ubedi bim. Dabi. Sabra wo de mo frasesam yanyini. Na mo frasesam da so wo mu. Nkwadaa body bi anya Abeye Mpyanyin boni ana. Kwasi nyime bia ye hunu no. Panyin no obi nya bi da o. Na kwala de obi ye bi da. Eti sakwala no obi ye bi da dia. Ene pese bisa kwaje se. Ene me bi wo no mu a Onyekopon se onkonhwe wo mpanyinfo. Eso na piem. Kwala bi de anyini. Listen, na dia na asie. Lesa akwala boni bi. Ene wo anyina Abeye Mpyanyin boni. Ene be sa dia. Sakwala sheka ki pieto a anka yenwu but opanyin boni ko sheka ki pieto a ayehu ti panyin we ka just opanyin boni anu sheka ki pieto panyin boni sheka ki pieto yes because you go school first you show you way na support ye no high blue high green so said madam any ye show ni e boni pono a ni a kire kwajo Jones what the wa and one twitente twitietiano massa monsieur bo na kwa twitietiano aloko e pona abono den na be kwa biaye wono na akole bi jana esu adeya ane na papa jaw twitenti no ho abopo Obadi unya mabo. Amen. Wo mi adwire no. Amen. Ene. Emo free. Enyini yeyi. Ebia bi nya dibre. Papa. Ahwe. Anamontu obi. Ohwe teacher ni bi ade a oye. Ohwe panyi bi oye djuma filling station. Pisa akola boni bi enyina Abeye Mpyanyin boni tina fuel obunu obum vrama odi krone nyini to bi Abeye zansa won mo fransa no odi nyini wi ankwa mu nam sa nyini ene men kase mo fra boni no sam no yenya ye bi o but ade wo Nyankopon hwehwe free ye nche ne se ye mfa mo fra mu mo fra boni sam enyini yes ye mfa nyini o ye ne tetia ye nya free mo fra se nyini yes mi papa si mi so tropen ben fa ya nkomo no mu di na me di ma no kwato mu bi ene mi won so ma ba 1008 su troba akono we no chi o ma o timatra se o yonko ne me yonko yo yonko ti pembe na wa bi eni ha next time bana sempanyi 14 come for one nyeden antum enemrim my father to meet him because the deal was to tropen the only charges what you call everything and we ye penny bi na wutie me ne when maso ye den menti asem why be pen nyini nyina ye sibiri nkola bi nyini nyina bi wodo se si fam se da hwe apeja na ba ko ya mu dabi ya nyawo o ba tu video wow from sachi get three pa near silence pistol woni ben woni ben and no you beyond boys be omunsu awo dabi they are not ready omunya mature people at all and someone for so awo akwaji nkola kwasiade body fantasy amra wo mi adwene no amen bibi sakwa bisi nkola boni bi enyina Abeye Mpyanyin boni ana nkola de obi aye bi pen ampo ade mfa nkola sam enyini Abeye Mpyanyin ye nana Abraham ebewuo no Bible say onyini
na owi no owu adwunu pam obi so be wu adwunu boni dwunu wo hode enso adwene nyam panyini dwunu debi Genesis 25 verse number 7 na Abraham na odi ye nyina eye mfie oha edioson num onya mfie oha edioson num Abraham jai ne hunhum owu adwunu pam adwunu pam yes ena panyini bi my one ti wapetu ahye yomo just why you adwunu menka so we hye yomo wa yamfuso but obi ni motive and idea say oni mrantie be obebo ne brasa brantie ene ye be chesi into chesi youngest to ahye yomo ahye ne ni nyina ma ne na mfimfim nyina fite bi on life mu bia enso nyankopon ba chew say utu where they bashani yomo is otra dai so bashani yomo is otra dai so Proverbs chapter 20 verse number 29 enso nkadwini emrante ni monyam ne wahoden enka mrante ni monyam ne wahoden se emrante bremi mitimi pejada de mitimi tumirika mitimi koba we ha na nkokora de o ma ho ofe ene adwono o ma so ayira no youngest di Nkwadaa body bi enyina be Mpyanyin body papa ready what if you do a young girl for baby tell one TV no try what if you do a for baby 65 years man baby say who a baby 65 years man baby 70 years man baby 82 baby 84 years baby. Man papa there na we change na ubanzo na ganzo anzo omo ya problem say omo ya twice ana hallelujah amen mesi nkwadaa boni bi enyina be ye Mpyanyin boni ana ebi enyina be oba de mani sanka amen enyeme bi won ma hunu a ye bisa se wan na ye sa de we ya anke be ka sakola boni bi na ye sa panyi bi na yo bi na ye ye panyini bi ye ni man na nsensuo fa omu oba de ehu mo bodo ncheche mo yire amen ebi dibi me bi su di fo papa ebi aso adini ya de we won se won timi ansebe wa no anka na so be kene nyina pepepe nye yi o kene nyina pepepe nye yi ebi dibi ebi di fo yes ebi aso adini bebi ebi mu dan ni sini nye bebi ebi mu dan esi enye eti wan no kola boni bi wanyini di aso bridge wo penalty dan na bejo wa kwasi dan wo bridge ho no ensuo kan ho pen na wasi dan si ho no bisa we are not officer and I John the Baptist we are diver oti wo bosu what is you na no bosu we are there hey asemo ye we ye munyi bridge munyi bi bridge wo pe obi asidan bridge look at all this as what you see anything can happen to you because when you're not more officer at the same time no so when you John the Baptist ye you go train so se ko bosu ho we see a big for oba de man tia se amen me shede ni mu hadie but ni be won mu anu adere me hunu se ba ku bi kwade bunyi ba ku bi kira me e do kwade ofekwa no o si ba ofekwa no o si dan na nkasa ye den eba o nche ba bi sa e mo nwema me ofekwa de dan no o jabi we podi ono de akoba bi ono wono ba ku de si bridge wo pe adan pato yifri o amen amen we are not more officer we are John the Baptist when they use a quatrain ebi mu what the omo far away and then so the year be my head ako come and you no
and if not a rancham. But will be dear, need any not rancham. Baby, on baby or teen danger dada. About your man, amen. If a union miss a question, me why? Okay. Damn, okay. Meaning say, Babu, first Solomon, you're down. Oh, you're down. On my green bed. Yeah. Babu, then I met you know. Yeah. Or Shrebe, be a young man. At young so yet there you see in 1970 something. 78. Yeah. 78. Wage down. Wage down. Yeah. Not sending that TFS no. Young Korea did okay. You say because damn way a busy Kimwa, the whole Accra and the part of Central. Any collapse. You never hear. You make a chill. It didn't you be beer on bang. It young just a net TFS. Ni misa. Say a ban send a fan you old not near your ban current. Yeah, baby say. Now we won't be here there. Only officers. A buying SC Amawom. Trouble met now. And I said, Dang. And I said, you will be. Wait, make sure, wait at it. The NEC 78. Yeah. Send that ye. The Delta Crabby. The free the cheap cognina as I say, young Tom the warning. Almost green back to wa. Yen see ya then and bend down no and this is no do one mouth to be and cover be beer. One says, here you come. I said, don't want be male. Oh, at the ya, Nanky, I am fitting for. Yes, me, I ya, and well, ya, you betro the affair. Yeah, about the amantias, amen. Meaning say yet him catch and professor moon free wo, but as what they ye be a ye binum. Yeah. And I make us what they send them just now so they near why a yakola bunny be. And when you never a penny bunny bintin as why I didn't danger, like a penny dear. What good more for some about the amantias yamra. Amen. And we da ho. And the young boy, Cocoy, Nansay, yeah, ye be no, ye be. No. And you see, I am not been the map coins I fed here. Greenback, Yen Trump, Yaday, and Tongue, young from Trump may on the shed down, no so don't be a day. About the Amantias Yamla, amen. What me a dream, amen. Of Fantias Yamla, amen. Hey. Obi the Tomobio, Obi the Tomobio. That's what be the Tomobio. If you are Mammy Baba and Castle, the book of Proverbs 29, verse 15. Obi the Tomobidia, Obi do hear some. No, you for you no Muslim. And you for be working at your money. Now, dear Babonua, and I mean, Pepe, I can remember my sister, I crave you are. I in your house, will be here one. Sawa, Proverbs 29, verses 13. Verse 13. What's it? Oh, Yanini Opobonisia. Dear Otiwon Benny, found ya by on your rabbit, on your young point to impure the Anas and Moniasi. Oh, Yanini Opobonisia. No put your land near Pobani. Yeah. And when Yenis didn't hear chatting when you went to some pennies. It was going Yenin Pobani. And then criticize confusion way. Yeah. Dear preaching or what may preaching no. Papa. Never saw Babuno. It's your enemy. Nippon Naibi. Oh, Yenin or Pobani be. What was she? Because when Yenin didn't put up the baby. Aye, papa, with me at it was the yasam or yasam, and what Pobon Sabrani Char Fanya Day, and Famau, or Yen Nisikitatum Bonnie, what you was. What Pobon Chuck is there? Oh, well, you should follow woman, see can be one more. Oh, Yen or Poboni Binasia, or Poboni Binacha baby, and Yamobie. Yes. Hallelujah. Amen. My Bible in Casao. What's wrong? Poboni to say, don't do this. But when you say, I will do it. Or their quantum one neck. Yen Trawas Metro. I know Poboni Sabramin Chamao. And yet. No Poboni Chamo Yen. Confirm you know. About your meagrin. Amen. Was what he no Pobonisia. Your two no betting your boy, no bet you and me. And you go pass a hey, Master Jay. Stop what I'm doing. You're getting yet. What's it you're getting yet? But you was with you. But when you no con, Opoboni. Yes.
atoma nansu the nations yunsa about the amount assemble. Amen. Only adwene no. Amen. Ade na yakoso yi. No de Den yakoso yi. no de ni akodi nsuya no na wote. We are not more officer. Because not before na trinju na no. Maybe you. Ebi awo e basa awo life jacket no nyeme bia woni trinju na no. Anaa John the Baptist. They use yesu boni. Uti je ya creative ja na boni pa be 500 700 so kra ye trinju ano. The faka kwantinti na konsu. Faka no di pa kwantintin. Eni akwa bosu. Oba dia vandia. Yentension no. Unzonzo on. Oba dia mpa senka. Amen. Adi nyankopɔ die bu atempen. No when jure jama refi wo. Hwe. Wo ko school anyare da wo. Ah? Enzo ese fanent mi amfa wa ye fresh ye unmas ye ka. Eso wa gallons. Eni mi awu but na to but was Nshoni make attempts found and yet you found wo. The can say found and yam found any we yam dear. Gallons. About the infantias. Amen. There yan say, so yen no poor body na quatra ho. I know how much you are. And then Kwalom ye innocent. Oh, no, so papa no man, so on Gotran. Ya woman goose area. Oh. Nankole akotati renchemu enam so onyankopon boy ye be wiase no ya nkyere fie ku obi ankomu nti na so ke kyere fie obi ankomu a aka ma mi ahweme aka boysi gesi awa wo mi ka ba ku kure ne baba live mu dabi ba ku ne wa check live papa ahweme sabre tank ko live we mu aka ba ku kure ne baba live mu na so no obi a ofri atempon o ba unim fie ku akopim ne agako a yeden okosoe no oba de mfanti asem na enya na ko akosoe no se nzuo yiri nipa na fa nipa ba na nipa na mo mfiri nsuo no ba no wa wo se akola boni bi enyina ye panyin boni ti so de obi na bridge so ye wo de hade bi a wo ye ba hade bi o me nka de ko de hade bi a oyonko bi na bridge o ye ba hwe wi ene bona no nsuo na yiri no a ye yi nkrofo no wi bona no wi ne bona no a onam so on teach onim sade na esini ye dangerous. Okay? Nisadina when a danger we bonano anti ada nyansa ne yede so ahoma nimu no we ni nti ohunu kwan no dia asom hu sade ne ande nsam ye no asom ho anam sade saba akuntiria won na hwede besi wa won na nsuo de ba che ne nyansa wo de hwede besi wa nsuo de ba hwe ne pop gwafiri na ase na de ne kono na de ne kono was fedi wo hunu nyansa jawi na eden atu nsuo no se fe enko won se de wi asete nyansan e wo he nyansan wo he nyansan wo he oba de hu yamabo amen yifro na chese niem bi wo no mu a ye tresi bu nkonta etinkwala boni bi anyini ye mpanyin boni ana papa etu ba shi for how many years Woman is great for how many years? Who started the year bang? Na be jana da bang. It can be music be say crampona. Adi bi subi krana wo jai to nchen. What the nam bridge way? When so foul says na do kwesi akunta be na akobu. Oba de man tiase amra. O mi adwene. Amen. Oba de mi adwene num. Papa mo anim ra. Yes. Se sabre se wumbu mo friend sam na bomo de the book of 1 Corinthians 13 verses number 11 Bible ne ka. 1 Corinthians 13:11. What's it? Paul say. What's me yabofra no? What's me yabofra no? Me yabofra no. Me junisa abofra. Junis Bible no ye. 13:11 no. Kasa. Yento body asem. Me yabofra no. Me kasa abofra. Me kasa say abofra. Me junisa abofra. What junis? What's me junisa abofra? Susu abofra. Wo yabofra susu abofra. Me be penny. Bible so nyina be penny ya. Me gumo fransesam. Oh, adey. Papa ungu mo fransesam no. To still e dey be wo mu a ebe chicherew edi musuo ye ne bebraw. Yes. Tun free bonu. Yes. And the class aso. Kan susu yi. Ana sa so krata. Oba de hu yembo. Amen. Announcement be ne buy. Some biswa sifie no de high or pebrim
because na wa resi opem mu kwa no ji to I was one to war na kan pepem na woni so why mistake na kwa to war mpo na say o prevent ni pe wo fit no if any wala betu Proverbs 24 verse 8 no verse 8 you are dreaming bonne ye ho wo friend of kwatchim brafo ahumusuo bia empare utiri to da enam so ena nsuo na yiri ena afa ho una broku road nsuo kwam na di edan ni si ho ena broku nsuo no ena bu mapare dan ena kum akwala no ena say obi niema bible say fra wo kwatwe brafo enam so ena sadia ba wo ye minister wo ye MP wo ye assemblyman we are DC we are hene na se sanye me we bi fa so na bibi si na de oye ne ba bible say for say de kwatwe brafo una akwatwe so ha no ye den na se na mo so na so ha ne ba dia the book of Matthew 18:7 Bible nkasa chiro Bible nkasa dia chiro Matthew chapter 18:7 yenti obadi asem Bible nkasa I can kind say what's nkasa yin what's na sintiriato hey Bible num sintiriato ti wi asinue Tony Chase Sintidia to Baba. Nanso nipa Sintidia nam so no. Bible so anya dai wonue. Bible so wonue. Yes. Nipa dodo akwati regem. Obo anka ntoni ni wada. But opanyi bi that you did dan see ya na the problem here dan. Bye. But you see ya no. Find the money permit. The money permit. So kuku sada ni fancy o. Nso kwam. Ti so ni yiri na nya fa no. Obi ebuafo bi fie because when timi protecting the there. Dabi. Oba de bi adwene no. Amen. O man ti asem Amen. On fa ne sen kan. Amen. Efa mu am nkase ntia wona bie dam no. Dam ni anya se yantum wate. If you don't I'm telling you today. Yeah, say do baby na say nsuo ni bebu afaso a na de ohaba be so mu bia 1 2 3 4 5 6 yeah I dey say tie bia ba ko ni bia I see that's the reason why you agree back you say obi men ho what dey kana I say oba dey man tia say ma eti wu akasa tia what we shofu e friend say water way for no wo kasa tia om kwa bia de wa mia o ma mia ne bu fam say na dam ne pa say kim kim the whole what I am a to the beer and penny for me some yabum kwamumra no me church me preach no me fa penny bi no be church say enye dam hu no dam dia ye o mo ye say I say reservoir woni mu a say nso ni bu fast no ma mie na say pai dam say bumu a the time no she efesu house yesremo uko Bible mu a Bible say Solomon see dam no dam na do pempen so yetim ye de yetim da na utie me ma bu mfo me ayasembisa ebisa say ye first na omo 1978 omo ye no say omo ye na ye fa say 200 feet me na me de manu aka say ha nti say nu free sabre ye ntimi aka many feet ba o mi sa wi abetem te chewu nti se kan de no ti anche na ye ma o eno so ye nwene ho kakre say ye tu ni nim fit do one de ma anya ho research ntimi nka o bibia oba de adu mekwa kwa research na ba ntimi nim say ye 500 feet no mu 2 year eno mo nya ni deep na very good free sabra de ye be pem ne say I can't many feet. But that na mutintin sa na tie. Na da be na mbetim. Ami yasa konya ni the same feet net no. Yay. Hallelujah. Amen. Obi abaye panyini o. Di no anyini o. Because ye nkola no, nkola bone no, ebu aye nwale. Ye di go school. Don't try go to that. Oh any oro na wa apesa di bi so sa na wa na o ha na yi Africa map yes I want to say any bi anka debi no aso achi adro yes nka o pebere ndi e be che wondam kura anu bi na wodi anyini na enti wo ye aizo obi onegu awudo mesie ye osu cemetery
so was on my. No be now with the officer na. Hallelujah. Amen. Oba dia man dia siamla. Amen. Ya gini ya wo de. Ya gini ya nkasi ya ho. Obi gini nu ya ho. Anase obia body bra obia yedu ono nkasa pe. Oba dia mi adwiri nu. O man dia siamla. O fa ne sen kan ho. Hallelujah. Amen. Mini topic sen kola body bi nyina be ye mpanyin boni ana. Kwasi dia be bi won timi sen kola boni bi nyina be ye mpanyin boni. Eti ni ye hunu ni be bi ye hunu. Oba dia fa dia siamla. Ka dia bi akwabrantie bi ye. Ka abrantie bi. Wa wo ba uka ba Proverbs beka sem ya kire. Wo de Proverbs chapter 22 verses. Proverbs 22 verse number 6. Chire abofra ne kwanya onfa so. Abo say yedan. Chire abofra ne kwanya onfa so. Abofra kwa onye den onfa so. Na so onyini a onfi ho. Wamfiri ho. Jama woni o se chire den. Chire abofra ne kwanya onfa so. Chire den. Abofra ne kwanya onfa so. Chire den. Abofra ne kwanya onfa so. Chire abofra kwanya onye den onfa so. Na so onyini a wamfiri ho. Wamfiri ho. Hwe kwa obi fa so chire ne bakwan. But when mra o dia hwe akola we oye sukonoma we oye sukonoma o panyini eti panyi we oye akola boni a wanyina panyi boni o eti the way obo akola very bad o dia we go na ni nya me ka kire ne say we pia akola no wo de muntie You dem hear am voice. I can't tell you. Penny body bio. Oh, na I say that kwala na hwe no. Papa ni eni na kwala dia hwe no. Yeah. Diagolo obeye ni. Minye sure. The way you first bu no obeye ni. Keni bi ore we no. Ontimi ni papa we ntra. Oba de obi pe bi o wanya. Obi pe bi esukodu ma sei. Oso so. Ni pe esukodu ma sei. Obi pe bi e di obi eje bi ye no. Na ye papa ne life no di gina wono a. Wuti so ya kwada boni a wanyini abeye panyin boni. Yes. As ye chino. Ba dia man tiase am. Amen. Bible say chabo fa kwa mfa so. Yes. Onyini a we free ho. Onyini onye den. On free ho. On free ho da. Papa. Go in Proverbs 15:21 tie de papa na ye no. Verse 15:21. 15:21. O se menka say. Kan say. Bible say. Ejimisem. Hwe. O se ejimisem. Eni jema de oni tre. Eni jema papa we. Ejimisem we. Eni jema papa we o brim ne ba we. I was akwan we so. Obi tian say jai. Yeah. Ni brano. So no. Ufu so per word fighter. Mexico. Simple. Obadi amfantiase amla. Amen. Bible say we utu for father ejimi sama otimu no. Ni jema no. Eye ni jema no. So be bo akwala sa. Obadi amfantiase amla. Amen. Sa police for we hwanu a mo hwe oba besia so yesin kama de kamo de mo wabadaye. Hwe oba bi so. Hwe no so. Hwe baby so. Ni baby yes na bi sa be ye. Be you. So adie bia yes ma so bi Time is at the middle of the year. Then I'm not sure where from messing for having Cassie and Mother Bodam. The Yabisu would be said to the Yabakona Cabian, the Dobian Park, and no Sukai, Mrs. Sanan, then they see it. Bonnie Bay, ye, no, Yak one by Bantan, then I go see.
at once. It is uppercut. Confirm at once. What do you yes, you got no more. When you got no more, yes, be any one. Yes, be any one. When you Bible says, "Chapter about a first day, and give me something to chapter for and you say, Jimmy, son, yes, I'm Kola will be the Bible come once a movie. The one when you 14, 15, 1 way, you rob me, or didn't was a somewhere. What's that? Reach a mono. About Roman in Pabo Munyadi, I will be so to show me now. What keeping control now, Jai, and one going to bet me. Papa no in Pabo Munyadi, we were hearing what say Kim, Papa no, never yaba. And your police is someone I make count. There be one in Yanko Ponta. Oh, yes. With the Munyanko Punimu Massa Muntra. Ate. Quite trust D or born if it's winning to Mano. Yeah, it's winning to Mano. We did no tell any papa no. A man in Pabo yet not crying trust. That's a crying trust. Maybe be your crazy king. Apano, and they carry a baby. Yeah, say, baby, no, maybe or baby. Not some show we have a cafe no mere or woman. Nefem collect baby pifa because ye January bonnet, then so many ho, the so muyo. About the Mantias Yamla, amen. Obia dream, amen. On fang with Seme Goose. Abba, no dinner. No, we walk here, go away, Cowby. We all count. Debbie. And what do you need to one day? A Sukotuma. Tiwaba. Where were you, Ranty Brim? I sang the obey the Bama Colonel who say, yeah, what's ya? Bible said you will be a Tiabofra. Tiano. Abba. Now, Boba said your best okunu. Okay, Professor. Bible said, chapter 19, verse 18. Verse 18. And that's all way. I said, that's all way. Tiaoba. Na embo trimusa. Yeah, Papa, so what dear me? Bible said, and that's all way. Tiaoba no. Na embo trimusa. Embo trimusa. Ubekunu. We, and your tiao. We kun. I'm telling you, Mammy, I'll hear me. Sanstein, I fast with Bobano. Because you're plain. And you kun. And a person kuno. Ayokum na person kun. Nyan sebe na kola we owo. Akola oti o bit ma koto ta papa tumpo. O pop pampers akola oti we. We kola we. Aba. Very bad. O wa chiwa we su na adeko. Come do we su na adeko. Oba de man ti asem. Amen. Bible say that so we tia oba. Won ye to so that so no. That so we woni ma akori da ache. Yes. Won do be ho bi da ache. Then that so we no. Tia oba no. Embo trim. So be kuno. They say broni bia ye se kum. A broni bi se kum. Oba de wo mobo. Amen. O man ti asem na. Me ke di obi ye de ye no a antimi am social media. Oh ya da dem. Oh. Money bay. You be say area bi disaster bit near si area bi. You be so bi nkwa ojire ho enye. Nkwasi ade otifi o wa ya. Na ko post Michael. Ya kra. E fa we punish no. Be so nkwa no akam. Ya ji wa enye. Na ko fo bi jere bi o mu nim usu, o mu nim uban. O je diaro and so be komuno o ni pa boni ni pa. Well to say kra no nya di o. Se gato no kwa o ko no to di. Na nsie na bi agema wanchi papito hwe no. O betimi ga yoyo. Yes ga yoyo ahwo. Kede o de ba yo ba. Oba de fantasy. Amen. O mi adwire no. Bible said that so tian ba. One ka say mo o say emmo trim so be den ubekunu. Proverbs 10:23 o say mumuyo. Yo kwase asa agro. Yo kwase asa den agro. Ade na wo ye no. Bible say mumuyo yo kwase asa den agro.
Ecclesiastes 7 verses number 17 15 Ecclesiastes 7 verse number 15 the Bible me hunu ade nyina osenkafo so hunu ade nyina me huhu de nenam na huhu de nenam otini bi wo ho a otini bi wo ho a oyira e wo ne tini oyira wo ne tini mu oboniefo bi so wo oboniefo bi won so a ono so kyere wo de boni obanyina che wo ne boni tese ofiri boni mu anyina che intafo ofoso wo ye chef wo very smart obua owu tetawo oba de vanessa kan amen wo mi adwiri ni amen o manti asiamra eti mesramo enima bi wo ho no mu a eye yemfom so so timi ko fon how ye den ebra yen aba ye ko to asazemo bi who can the book of Ecclesiastes Larry Solomon can you of us in that okay that we mention that be teachers asenga 4 verse number 4 koso what's me mama nyuma susu akese ko misisi adan oso adan misisi adan oso osisi adan mi yo bobentro wo ye mbobetro mi yo ntro ni fichifuo wo ye ntro ni fichifuo me fa me tete mu nua aso aba ho nua so aba ewo bebia yen kosi dan ho no mi yo sutade awo no ye sutade dam no ye la kese e no ye say nipa bia nko de o ye say nsuo mi gugu kwaya nsuo gugu kwaya eti wa de kwaye mom ne twa ho hye dua nua fa ho e dia dan se aha no ye den yen ko yes yesi dan ho tinua ne be dua ho nyina fa ho yes minim se sa na na tie omubu nua no atimota for the gramubu na we jadam timota forest oxygen kakra na aka nkranwe nkrama mu hanu oxygen kakra na aka nkranwe mu hanu no omoje free yourself asemu edi asem grasemu oba de banti asem ana bibi sase enkola body bi enya be yempanyim boni ana ebi Jeremiah chapter 4 verse 14 into obo de asem enti wuru akoma free boni mu o etu ya brante uya papa uya maame na sa be wu tie mi a oni mo poso mi nkan jo se akoma we nu enkola akoma wo mu a adwenboni wo mu a efi wo mu a musio wo mu a adwenboni wo mu a awudi sem wo mu a hohoro wa akoma mu efi boni a wotim nu mu na da ben kura na se se kwenya mo poso mi misa kwashi eno beti se yekum wei yetu weti yetu we hwini yetu amodini da ben kura ana wa busu dwini ana nipa busu dwini ebe tra wa kosi ebe mu akosi nipa busu dwini be tra mu akosi aba na kaba wa unya kukudura unja kwancha ina ka jano ma leta reportim unimu no funu nipa ban dabi ma bi mu akukudura mu akofro obati asia kuma bai wa bi obekom no lift and they are lifting abro so unimu ni lifting abro so ma we bi per lift too much that's why menim when TV no wa fe kubonya fe wafuku botan time ba de for the count amen wa grow we be nkwase awuo nipa otike mu nimu no dabi ebi akonyi na ogina no onu abe ma na ne je ope wadi wawuo no ohun ape na ogina ye era pacho min nko okọ ba bia na tani unka je min ko ba bia keke no sanyansa we ni ho me kan ne de awa mpa me ko ba bi na o ye sure so ko ba bi na sa ko fa me ko ba bia ko no direction ya na me go emphasize na ko asa we ni chire Kaswa road Kaswa road e wana me so me ko ma si we dey tell you bibia o bra pacho de me twe obi wa ade bi ade san because we time ni baboni o ene wi asia ye hu papa esofo sa papa esofo you guys come here kwa sorry crampo sir e call night oh any mama see oh let me see why Africa na oko e di wetwam if you di Messi osimisi Messi osimisi sasa waji we diso that's waji we diso na show for kwa dia na mu ye mu papa hey ni pe ade de ko onim the type of the bula onim na mu yi unyu de se na ye wala hili eni ya se wo de why wadwen se wo bibia be so wi ase abai wendi ya so yesu ase nia bibia be so
see the power you call you choir ritual so do choir day was me bobe si bla bla bo fun obadi avani senka amen it is a simple question what the free asia wa hefa what the free mo frase brem and went in the mo frase sam no and ade anyini and wo be maami panyini boni obadi avani senka wo mi adwene ni o man ti asia bla hwe da bia di pate enye tinsion pe enyo uye nzuba tole bi ade bi sia ye kan mienu yeah eye bi fort e bi so enye omo a eti Jamaica de anya ne fort no because we give me interview 7 years for kotwa yo oh yeah me o interview be bro mo a me kase bi bobia ya nkomo blare ni mu no na me hwe di na no me blare ni pale ni dia me jam fan twencha na me ese ke me gina ni no hu so no gina we ye sa say enti se dia ye se nsuo twa bese se me dia me ni ba bia ma sa ase anti I want to metra Oso besako. Nsuo twa besako. So besako tra. Adi nkola boni sem na nyini. De nyini onye ne nkwawo. Debi. Onye ne nkwawo. Debi. Na bi mu so aye mobo, ebi mu mobo ma ye no so no. Wanhwe mi kire mu ye mobo na bi ne obi ti mantam. Wapo abusua. Oni yonko, me nka say kofa yonko boni. Debi. On chia obi o area ho. Di nsuo be yi nkrofo yi. Ebi mu from brothers, from sisters. No more from some mra mi mu niam anko. Oni obi a wo frɛ no. Aso aka nse. Aso ada ni ampa na nkwa. Baby are you near mefa. Okay. Some boy they waka katrim. Proverbs 28. Proverbs 28. Verse 27. Who dey ba? Do more here ni no. Do more here ni no. Ehia no. Da. Na do yi na ni tu be no. Na do yi na ni tu be nche. Obenye nuabo pi. Obenye nuabo. Nti wo se wo die e ba yi. Ase obi emfiu. Enso wo nkrofo otechi. Wo nkrofo nua, nkrofo tesplinters. Yeah. Enso no wayi wani amom nti om cross on te so how be cry den about so. Yes. Anyo bia na wa chese wo de wa chere sa o. Obi won mu a obeye no se won no ne suba mabi mawiase da enne sa kira wadwene amen na nipa ede ne nam ne anya da yanwe nipa ede ne nam ne anwe apuni anum nyina ka kiro mbedi nti enso no mu ni bie no eno mu yedai omu ti ba bi kama omu gube poso na wo tinsu on fi obia ete ba wintimi ntwu fom fro obi mpo amu akase me wunu bi obi mu di nia mu de ka be se so mu nia makwa no wuni ba bia wuni obia wuni obia dwem boni nti se sawadwene na yes obadi avane sanka amen me sika ni chao we no we enu TV no enu TV no e ma bumfo na ukra TV no obadi avane sanka amen o mi adwene no amen enenu wadomre yes sua adwene pa the book of Romans 8:5 okay ja hunemu adwene hunemu adwene twonko ha mu the Bible Romans 8 verse number 5 Bible ngasa wona hunam femu no wona die ba mu hunam femu no omodwe hunemu de obi di adwene hunemu adwene na wona huhumu de omodwe huhumu de iti adie bi won mu a onkunku kasa chawa etie yes dabi asa adie enna wo hi achi enkotutu nkotra dabi ayanya dai yantra ode munyi so ne kakramra kewe bi obete bridge ho pe abaku bi wo ba bi pa me hwe mo hwe ma me we munye we mukura bridge ho pe se sama me bridge ho pe no wa start to foundation adai we John the Baptist ubazu Renchim show the Timisi baby o edi ye de friend at renchim de wutimi say be far away we de sign na be sam here and no ho and you uncle bi dom de ye sign na be sam e ya so diri ho sign na to won because some de ya bra om so mum baby adam no you free o baby am yi mu nyanya photoshop na me ya mu nyi free o na mama me de me hia
About the one just yamla. Amen. Omia Drinoma, Omia Kuman. Amen. Oh. And yet, if a Mirano so way, and Miranda, you did bought down no by the way. And no so here, papa. Anyway, you dream ya. Baba was in dream ya. And before Tabia no yina. And you dear audio, a dear answer something you sit down. Yeah. Green belt, you know. The Mary or maybe a bonus. Then you blue. You to about the Biagin. Amen. Omantias, Amen. And then what do Amen. Then on quite Amen. Now be Bienanoa. Utienanoa someone. Utis a penny pan, Casayo. Penny pan, the promise. Ecclesiastes 10 verse 13. Verse number 13. Zimbabwe. Nenumu kasam fiti asiano. Asamwa ba penyi bienanu akasani entien sampebi fi penyi bienanu a. Eyen kwasi asem. Utie asem pifi ni penyi nanu a. Ede ba asem. Eyen kwasi asem. Eyen kwasi asem. Na so kasa wi a. Ye dim se bi o conclusion na se papa bi pia ba. Uti mu so aboda. E conclusion so tu se dambo. Na kwaya na bai. Ani na nkola boni bi enye ya be penyi boni o. Asem na no. Uhwe mu asem nkola boni bi enye be penyi boni. Eno na waka no. Omenumu kasam fiti asiano. Enu kasam fiti ase utia. Eyen kwasi asem. Utimi asem we se ka penyi timi kanyan sasem bi. Ba mo se die piefi na no. Eyen kwasi asem. Eyen kwasi asem. Na so kasa wi a. Ye se kasa na wie ye no be ye nyansasam a. Eyen adammo. Oh, na dani adambo. Utia. Na di ti bonuam. Oba de mfanti ase amra. Amen. Omi akoma nu. Amen. Hey. Emrantie. Nkwala. Na se na ekodi a ene ebeyire papa. E serious o. Ebeyire papa. Me ko commercial break aba. Yes. Na me de into aso na brew. Me say ya adumu a free watch na ko. Ya start prayers. A start atonement. Obi ni ma de kumpo. Onim pattern. Oh. Yom Kippur onim. Oni bida. Ne Bible ne so fo anchere san so twa kunku no. Debi. I started that. Your body ya adumu a. Twa kunku na kire de ese ayo. Yes. Body ya adumu a. Me kwaba. Yeah. If you want him some. Okay. Amen. Everybody ya was so I do it. You sabi worry. Yeah. Everybody ya was. Orofo and topic no. Obi amfane di. Wo be hunu se wo di niam bi anyini. The Bible says wo di nyini nsusu no amfiri mu a. Eno ba ko wo. Uko wo ma de okwatemu. Na bilisa. Topic ni say. Kwada boni bi. Anyini Abeye Mpyanyin boni Anaa. Won say akwada boni bi anyini Abeye Mpyanyin boni. Wa shiwi di anyini. Abokro no di anyini. Wadi awudi anyini. Wo da ba wa kakatrim. Wo start yin se gu mfian ni. Wadi mfian. Ose se onso ngola kum. So ngola kum. Obi di atrim den sa di anyini. Amani nianu mu wo we di bla di sa ne so ba anti fi ni mo francis once sir. And the Paul catch with the book of 1 Corinthians 13:11. And they preaching 1 Corinthians why 13 what's the say verse number 11 Bible nkasa osime ya abofra no osime ya abofra no me kasa se abofra ya abofra no me kasa se abofra me dwene se abofra me dwene se eti wo dwene se abofra me susu se abofra wo susu se abofra na se sema ye pani die sabra wanyini die me gumofra se sema no and no because our papa would why mature gumofra se sema but we dey still okono bo a gentleman dey abata ho he says stealing e better say gentleman stealing but you also see okita briefcase pension how but you also see I'm very smart. And then we got track him. No miss obi a rasta. My teacher man trending no asore fe ni nchen pe. No akotra de abota ni nchen. Eh! Profitechi am wan akore nchen. Rasta man rasta na good trizu keke. If na come convo na awiawo.
Oba de mfane senka. Amen. Omi adwere no. Amen. Me pa chaw. Nyini be no wanyini. Wanyini ye panyini pa na ye panyini bone. Wanyini ye panyini pa na ye nyini ye panyini bone. Duba se fei yento aba mankwala yetuma mpanyinfo. Yes. Yensi nkwala ahiniem mpanyini nti panyini be ne yesi no hini. Akwala ni sofo. Why panyini be no ye sofo yi? Abeti sofo bi ni wo hini bi abom akum nipa. Sofo bi ni wo hini bi. Tinu wo ya kwala ben no nyini sa be yes awo hini no. Musia be no no ofure. Sofo ben na no ye. Hwan no ma na ntete ye. Yes. Oba de mfa ne sankan. Amen. Ayo ofre. Ano no ofre ne ho. Ya de wo no. Anaso okosuan. Oba de mfa ne sankan. Amen. Omi adwiri ne mu. Amen. Mesin kwala boni bi Anyini Abeye Mpyanyin boni. Dine ye huna mane. Oni kama ntirim. Adwem boni nko a. Bible kan se mo Timothy. What's this? Ufru mo frase. Second Timothy. Verse 15. No. What's na ufru mo frase? Ufru mo frase. Na wonni mu kyerɛ kron no a. Ebetumi ama wo hunu nyansa. Wa ba bi ode ye free no. Ufru mo frase ni mu kyerɛ kron no a. Ebetumi ama wo hunu nyansa. Ebetumi ama wo hunu nyansa. Kristo. Adi afa Kristo mu gidie so. Adi akonkwagie mu. Oso wonsua. Wonsua be de ho nyansa. Aya na wa hwɛ youth no. Youth aya wa nam me yo nam me so afra wom. Now ye better tell me ya bo pass be kumi kasi Nyankopon to so onim nyansa se be kumi asem ya me ka ye ndi anze topic am na nsem be boy ya me ko yi obi bansi ni we ama try my YouTube ya de we bia to me nti mu koye no omo di we ato so am mfi obi a na ye nti so obi wi anya di obi be ye na me hwe medwene ho oba de man di ase emra ena ga me video bebra me yi. And I started campaign for Messiah and Dino. As I met to me, Bonamiti, Dins and Panuco, Focus, and Yaza, Yabrokum and Crofo, Yamo, Amanan Tiemi. About the mere Amen. On Fantias Yamra. Amen. Hallelujah. Amen. Papa, and then one quite yebre. First Chronicles 28. Brothers, Psalm 28. Verse 9. Also, now what me ba Solomon? David Ibe no catch Solomon. Solo. Hunu we Nyankopon no. For wakuma ne wo kra eni so som no. For wakuma ne wo kra eni so som no. Ne Awurade Nyankopon. Na wo Nyankopon twedi ampo bo so ba akomam. Odi ka pepa akomam. Ohu nipa adwenem. No ahye nipa adwenem. Se wo hwehwe no a. Na se wo hwehwe Nyankopon. Obema wo hunu no. Obema wo hunu no. Na se wo gyae na. Na se wo gyae Nyankopon a. Obeto achene kra. Obeto achene kra. Me nam twero ye. Me ye printing press. Eti hwehwe Nyankopon achene kwan. Yes. No ntimi wow. Yes. No ntimi ka won no. Yes. And menye position to Nyankopon twene. Nya so obeto achene. Yes. Tie quotation no. David won hwedo di jane ba Solomon. Wo me ba Solomon. Was a wo me ba Solomon. Hunu we Nyankopon no. We Nyankopon no. For wakoma. Ene wo kra. Eni so som no. Wo kra ni so. Fa som nti adwuma bi a wo ye. Di bre bi ye de ama wo biara no. For wo Nyankopon fa okra ni so. For okra ni so fa yo. For some kreta yawe. If we say Awurade Nyankopon. If we say o twedi ampo yawe no. Opapa yakoma mu. Odi kan check wo a wo se wo pese wo ye wo hwe obi. Wo pese wo di bre bi o hwe wo odi ka pepa akoma no mu. Ohunu ni pa adwenem. No ahwadwen na wo se wo di pe di bre no. Se wo hwehwe no a. Na se wo nso benye di bre Nyankopon se wo hwehwe no. Obemu wo hunu no. Obemu wo hunu no ma onyansa na wo di anantetie baabo. Na se wo gya ne dia. Na se wo si wanyini wa ya brante na wo pu Nyankopon a. Obeto achene kra. Obeto wo achene kra. Oba di evangelist yemla. Amen. Ina ni nami. Nyankopon to achene. Ene ne me tufu. Suntress na bompa so oba di humobo. Yes. Na bo am na chere mo kwa me mfa so. Yes. Me say pari ba wie. Contract killers. Proverbs 26 the Bible. Verse 10 yango. Proverbs 26 verse 10 Proverbs. Numbers 35 verse 33. Proverbs 26 verse 10. Your boy kwasia. Your Bible ni. And your boy kwasia. Any 94 pa eno. Hallelujah. Amen. Your boy kwasia.
Any ni 94 pa. Any 94 pa no. Eti say jatoni a wo pra ni pa nyina. Nti obi abɔ paase nkokumo bi. Ntimi videos ni bi. Papa si nkokumo bi. Obi agiska to kokumo ni nua. Wo se pese Ghana yeye. Moja no so hia ni ehwe go ka na hum 3-1. Na hum 3. Na hum 3. Na hum 3. E wo die do so sa fe dia banie. Dia banie. Nahum 3. Verse number 1. What's the say? Die moja kuro. Die. Omana dani moja kuro. Atro ne wudi aye muma. Atro enam yempanyimfom. Asofuom. Ninam baby bebre, office bebre, atro nkwa, hospitals, atro. Fomfa etu twa wom. Fomfa. Sa omana dani moja hwie gu man dia. Fomfa wom. Abebre sane de yeto enyedan. Entwa wom da. Sabre ye obi die wuti bi fa ne ho di die Bible say ban say abebrese no eto entwa da na say opasa abebrese no twa dia Numbers kan sama kire ho Numbers 35 verse number 33 munyo sa uwia no aka Amos chapter 3 verse 10 munyo sa uya branti ababa obi bo paase kumni pa enkoyi nyinse ntungu papa enkokumo bi papa woni mra ho so enyiska enkokumu nipa na nya sa de engu asase wotusu no fi engu asase ya sabre akiye kwa kukura yetimoyi enfengu we hu fi efise moja na egu asase no efise moja na mu hwiehwie gu so no wontumi fa obia moja empata asase no bientimi mpata magana nsensini dada mu agide ohwe moja no gu ye ni moja ansa na Ghana betmesin dada agi se wona ehwie moja gu asase no so no woni moja omo aye kwachiom ne eku omo de omoja epata masa na kwachiom wen Okwachi omwe. Okwachi omwe. Ji wona ehwie moja ni gu asase ne so no. Woni moja. Omo ne echi won a, ye do moja ne timi pata. Na akwachi omwe. Ukwo won omwe. Na no wadom na no nkwaje da. Tie de e mo se ka kire. Chapter 3 verse 10 no. Efi say. Woni ma de 3 ni yo. Joel 3 verse 21. Yes. Ose efi ni pe nim dan. Woni ma de 3 ni yo. Ni pe nim de 3 ni yo. Sem minya da sani pani memfasa we nsunu memfasa de nyimi nua no tie Bible was one of what modern one heading wo boa trimoden wo boa atrimoden eni adwotwa no wo kase wo wiase Ghana mem ha enkofo bia dwingani kuo bi so yom de wodie no medi nipa wodie Senya komo se ni. Se wonyango poya we sie ni. Onye hia be twa asase mo hia. Won sane tedi ye jam professor mun kunkum ni pa. Obetekunwe na se ye man ye ni echa nhwe won na ye wudi fo na chis ankrofo no a. Onye hia be twa asase mo hia. Onye hia be twa asase wo dan. Ehia. We you ho de fru. No no person man na wodin a ye resources no. Obe se no. Obe fun wa ba fefe na fo ye resources ase no. Unya so mfa so da. Dabi. Me bo mun kan kire me. Ena bro wa mag yan. Emodi. Na se bro wa mag di wi a fa kompe koko wa mag yan. Emodi. I'm not me politician no. Ready. Na me pese me cho say so osisi e mamoja ni twa ye hu hia sa de a ye japade no be se no. Na ka wa bro ni won yi oni koko bu ba koko. Hallelujah. Amen. Obadi man jasi Amen. Omi adwene Amen. Ofane senka wo. The Bible say ahwe moja hwe gona doso. Ene ekumwei. Ene wo jasi mo social media che asna beti ho si aye bibi. Obadi enwe Ghana so. Amen. Omo Ghana ho ban. Amen. Twedi ampoya we emma ya nimdifo aboafo a. Yes. Omo police for ho ban, omo soldier for ho ban. Amen. One na atu onwe si wo so mbebo man no ban no. Obadi mo wan kokuduro. Amen. Omi adwene nim. No mfa no nkonkon mo sere ngu won so. Amen. No muntimi nso man no munsi ho. Na said you Onyankopon ka no. Se eji nsem a. O se oman no ba bambo. Mesemo peka sa we kire ho. The bambo. Yes. Eji nsem a. Adi asembeba. E pomane kankro. Correct. Eso bari ya we so be hu yembo. Say
obadi yawe eniema wa ye na bura adwene ntiase so papa you see we October mu hwede yawe ye onangasa gigalamse na bonobo isi we yiri nsuo bia efe ubetu ano no apie ni fiko no apie ni fiko no apie ni fiko no apie ni fiko oh yes abre so bia yiri ba bia yiri awie no apie na ade ko ubetu ayiri akwa ba bia no Yawa no the great yes the great Yawa the great opa checking so ni nyina yiri yeah nso bia yiri ta pamo bia no aso na ade no de ko bade mfanti asiamla wo mi adwiri no omfane senkai omwaye amen ye teach the proper structure mining abwachen agudi and the intimi chefam hoda ye 2 years ye 2 but ye betu ni nyansem se the bible see yentu no yeah achire bible ya be teach me teach no ya adwuma ne sima na kwadwuma ni the bible kasa me na mtwa bible no me ye printing press quotation ko tu fifan document wan hwane ho obie abana chen say ye nsuo no sa nemum no betu dam sana so no ye no the book of Ephesians say bin ko tu biom etu na watching nsuo no dia betam ase no wakọ nsuo watching nsuo free baby dia begu utank na disi udan simple it why you dam why you die awodo mienu baako baye clean baako ye dirty yeah nti wo trick we ni de huru we na wo twi we di gu dirty one eno so ba ni fini nya na bete fini ba beda eda nya na ye clean na eba edu ba bia no stop nti edu ba bia wo huru sabra wo huru no na yesi ni tunu bre na ide aba fam nti bedu pempenso bi na fini aba no wajai kakra to eni jini ana de pompe machine atum no atwe ani na aye agene no watwe na de begu dam na aye clean one na asie na aye we gbesa aye dote what the point na say te eba na aye me na wu beja wa adwuma yo no wia no afele no wasi no watwe ho uja wose me ni udia wu ko gire nsuo na ngasa mfifi ni wa kotu ba gye de obenom enu TV no Yango pa mfa gudia mayense gudia nyamfa nya dia nka se wodi mansi mfa moma no bra ne mama ho na ne dem pese me chere se enkola boni bi enyina ba ye mpanyin boni ana omanyini nam krom tempola boni bi enyina ba ye mpanyin boni bi dia ene wo ko office bi ahwede woti wodi ni ye pao woti wendi se wo yakola boni bi ni wenyina mpanyin boni no te wona na ene bani se na mpanyin boni bi sheka kipieto ene ati office bi the pebble chrono why is sifo ye wudini double beni sansani papa yawe kasama wo mama mentie yawe fansa ka wo ma ma wo ma bia wo ye nkola bani anyina ye mpanyin bani ani mno mo se so bu gumo frase samo no so fo bi yakola bani anyina be ye panyin bani tontoniema mp bi anyina yakola bani anyina be ye panyin bani obi di yakola bani sam sa wura himfie amwa nyina gu mpanyinfo ni mu ase obadi abani sankan omi adwiri ni why you panyin bani ana ya hwan obadi ma dwiri mu enya dwuma adwiri ni mra wani mra wo so amen hallelujah bible na gasa chiro no an kesi se no obi kobo paso obi kokumo bi nya kola bani bi na nyina ya panyin bani an kobo paso obi kokumo bi nya kola bani bi na nyina ya panyin bani an kobo ja paade so be kum nipa hallelujah amen obadi mi adwiri ni amen ne panyin ba kola bani bi na nya ya panyin bani an akohu ade pan kwase e boni ya wan kasama yan amen no mi adwiri ni no ma wani so ntaw sabre fra poso ko adwan enkwaji sana ba ofie ni antwetwe nkomo frɛ sisi ya 0559552686 0559552686 frɛ apostle no ni ntwetwe nkomo sisi ya to an kan jo wal kan yanko yes Joel 3 verse number 21 metua moja kegu fo so ka ponso ba den metua moja kegu fo so ya so betua den metua moja kegu fo so ka moja kegu fo ka
obetua moja tebu foka belam choye the beat tie dia to aso e ewurade nyankopon asem ni nyankopon se na asem ni upa upo umpo oso betua wo a wohwe moja gu obetua aso ka yes nane wadom ne no kwaje da asem na ba wo nkyɛn se sa wadwene ka chie dia poya wo se ampa me mo frase sam na ni me nyina bom enti boa me na me timi mo frase sam no wanya umpa ye because what timi say mo frase bi wo life very bad mo frase bi wo life very bad gu mo frase sam no jai wi nom jai jamai jahantan ja wudie jai asisi bone adai Psalm 58 verse 3 Psalm 58 obonifuo bi ho a abokufiri na wa bokufiri ni ma me yam won to no de wa fom kwan to si ofiri dan wofini na yam ofom kwan dia fom kwan dia tro o no de nyiri to de nyiri no betra office bia obedi nkwasi asam baby asase ye ntwamani panto be twamani patra ho allo pacho di baby akasa free Apostle Shalom. ya wa sholo jabin ba ko pe Oh, Apostle Padeya we Israfa. Amen. Anyumure wa matro se na kata papa. Amen. Na aya na nyem nwa so bi se kata. No nya kwai tena si no tiyo. No judge o yin na no ne ma tie nti aya na nyem nwa. Amen. Apostle fi se Nkwadaa 8 years to 10 years. Echen patam ha no enu mu wi. Obema 8 years to 10 years no mu wi. Na sai ni pa ya Apostle so yini no be ye district coordinator. Semen dia ba dia man no Apostle on to ni yene so banko si school da on to ni nya be penyi boni na Apostle se sa ko de ya obeye nagmo officer Apostle na stress ya dia man on to ni yene odi esa moto be si anai na sa Apostle sa ko de ya oba be ye mpia Apostle, Nkwadaa wani mpata mwifuo mfo nyina nko. MP komo fa. Na Apostle galamte tu chada. Apostle obaje yawe. On shira papa. Akenkamfo ni nyina obaje yawe shira mo. Moda biga ba bi obia moda 1. Amen. Obaje yawe shira o. Adefo ni ahwefo. Oh, living yawa safumani na abuafo obaje ya wensiram. Osite on hwe so, osite o kira ye besia wo malam kokroko. Obaje wensiram nyina. Ano. Ya we shalom. Eja be ba ko pelo pacho di no ya gasa free. Ezi galam say the men you be anu a o kaseti a emwa ma ye hu teaching. And the person man saying that yes, edin galamze ni mesi wenkose nsuo no na mayam na se gudi nsuo nya etu muntu mo man no mpanyimfo no mo adu mo de na sia wo wa ma bro fa first kana godi free dia mo ma mran tani nya dwuma bi ne mo nye ne mo nie mfa measures nton mranton simple media na me kan ma ka business still bi so tani Kahwe omunti and a big companies no so yes bi so bi omo so we omo so bi omo dam ni bi omo ye said ye kan bi later one no so bia ye den atum ye ya hyen hello pacho who did we yaga free azabani ni o neso ba de ya wenam so ama oba kampa mama big girl abo asisi wa mo abetena ma dia sempa na ba bia mama biga wo bia no bo ade ya we wonhira mami amen na pastor King pastor Mensa ni onua wo ka ho bo ade ya we nhira preacher Dominic apostle mera won videos a wa yi e fam of lane de no na ken kai Matthew 18:10 na osimunhwe amantiatia nkume yi ba ko anim na mesem fe osoro wona bofo hwe wona guda enti se o hwe adia papa wi eye ene de minim se ge o se wo ye girl then so ye mami o I don't know because we yi ni tinti o hu ni su pa eye na wutimi tia bofra kokoso
utimi sorry jina ne so ma wona kura madam papa pen na me apostle jani twama kuma mu yawo no wo ma no mu video no what me yi camera e video ye kum nipa de all yam kura ne e di kum ne betimi aba what me yi video twa wa bra wontimi nko na baya we wo ye hwan ana ma me wo ye hwan se wa wetin ma twi camera wo video no wontimi nkonko di abofre ko na bia aba wa ni ku na efie wura no de bia do twa ne tenant ko e betu no tono so apo am yehunu ana bia zawi ni akwa iso ana obo ne bei boko no e weapon fighter ototobo rof be jadi bi odbe bo de bia no so de oni pare betimi aya no aye no nso aboa onfa no ni ombe gom litiye ye a ome power manga na nyina no mpankola nyina achew pankola nyina achew on sire boni fa cheke sia papa me so mani pa bu munya di na kola na entrance nti anye ye na kola ni free mu a aja wajo ono ko paso for papa no misa no tede na beto obo kola mo ebia wa yare fa mu awu aminim de besi de pa ni abo so so ba de woni bobo amo pa chodi me bia ka safri Hello, Pachodi, me bega sefri. Hello. Pacho kasa wai. Enwelo TV set no kasa. Hello da. Hello mami. Namata. Yawe shalom. Yawe shirawo. Amen. Yawe shirawo pa nansan pa na odi breya no. Amen. Yawe shirawo pa yawe mbo obusuafo no ban. Amen. Ane nkrofo na omu kenkan Bible ni ma ono. Yawe shirawo. No mbo hu ban. Na nya wu a anka bebe me gina no. Ebia na menim bebe me gina. Obo ade nhirawo. Amen. Obo ade yawe shirawo pa on shirawo busuafo. Eni boni bi ebe sori eti obi ayawe ensori njinemu. Amen. Michia pastor J any pastor Mensa. Ometi. Any wife. Any woman na. Amen. Yankupo. Omma wahondi ni tumi. Na nya wu anka bebia mi nam kura na mi nim se sa abrabo na mi bonu kura se enye. Wadi nshira onyo so onyo akuma so ade. Hello Pachodi me bia ka safri. Hello. Yes sir. Hello. Pacho wadaru makasa o. E Pacho ya sema for me kasa free Jacob. Meet you. Apostle Nyamisha. Amen. Nyamisha pop say and somehow can be Ghana had ye Matia so for my quasole but minti dida. Na mnyesho so metibi. The make a clan say, can you have found go for the apostle missing who ya sama me kaya no after na okay. A Ghana for bimu ya so thing. Tia besre. Aso de ne de ho na so ko America kola mle ye dwumenti na nipa da so di mla so. So mu jai mla na asa bring go bia etu agu. Tia srempani fo no mu man mla ne nyadwuma. Na apostle me de bia mbompa ye ma wade me sra ye nkwa ahodi wo mu. Milimsa kokudro de nyame de ama dada. Nkwa ahodi wo ma na me sra flo ba de ho de ama. Nimta dwuma no so de e obeye. Na me ni so de fu ba ko pa na se me ba wa so de ni bi. Body nshira. Na ti si ade di mami kakaba milimse nya nya neba letu. Nyampe hu wiansi asum nyame o. Pese wadaruma. Preje okra nkwa. Enyina nkra ni mututu nkra ne. Se o prese obey tutu nyama bi da bi to na mo. Srawa enkase ne. Enyama bi brese mo ansa. Yanko 2 Corinthians 6 verse number 2. Okase. Osihwe no ankase. Ebre semu na meti. Me tutu me ni me na bre semu na me ba so. Ebre semu na me boa. Ebre semu na me so nyanko. She. Ene ne wadom bre. Ene ne nkwaje da. Ene ne wadom ene ne nkwaje da. Titu gidia na mo on fast. Unim de da wani se wada roma. Ena wa na mo bia opese wotu. Ana mo na wotu no enye wa ho odene. Tu gidia na mo no odire o ma wo
the book of Matthew. Chapter 6:33. Matthew 6, verse number 33. Who the Bible? Matthew 6:33. I didn't also translate. Mohihye Nyankopɔn ahenni. Di kan hwehwe Nyankopɔn ahenni. Ɛne ne tiri ne kane. Ne tiri ne kane. Ɔde yɛnyumi na bɛka wo. Na nyema na wo twɛn no. Unsa bɛka wo twɛn di ampaya wo nkyɛn. Yes. God first. Hello, Pacho di me bia gasa free. Pacho me free Western of Regional Se. Me chia se Regional Se fo nyina, libi ya wasa fo nyina ya we nhira mu nyina. Yo so fo nyina ya we nhira mu nyina. Amen. Pacho brother Patrick na kwala na me. Okay. Ya we nhira. Apostle na. Enya wo anka sise mlenka me ni me bia me wo. Na me nhira pa na me dem gidi se Yankopɔn suafo na omudi na echi na me gidi se wo ye mu baako. Yankopɔn nhira pa. Ni se ma ni se bebre asogu. Ejama bebre na abo so na musunte ne. Ma sisa ma dia. Me ko living ya Western North ase. Amen. Na me sele ya we se omwa me kuro no no sundi machinko living ya we asere no. Oba de mfa nsa ne. Na me sele oba de. Amen. Ba dia we hwe mo so wonda ba mezi agini mo wai. Allo Pacho di me be akasa free. Hello. Yes sir. Apostle, Yamisha pa. Nshira so mame. I say the Bible ka so money fu ni bem no. Apostle na bisa se on Matthew 25 no. 31 ne ba no. 32 no say enipa ni bi yem ponche eni bi nyan. Enti ya Ghana for kwa say yem ponche na nyan. Nyan na ya frafra sa ti sa kola body bi nyi e panyin boni sa na ne o ya. Go yan ye de on say nyan no be jana ni fa na ponche. Yes, I can apostle. Naminshira pa. The Radiama Biaka. Why? Amen. Can the Radiama Biana be a short head and pointing us better than in Yang? Yes, hello, Pacho. Did you be free? David. Mr. David. With you. Papa, I met you. Don't you also, man? I don't want to be showing him. Amen. But me, if I know, my boy to it. But Papa is your life from the the plan you also. I answer. My body, Miss oh, mana, marking with them, mana, I pray that moving in also. Body away also. No you akuma so ade ma why. Hello Pacho di me be akasa free. E Pacho anu alo TV set no adaroma. Me jusu ban kwaje samso. Hello? Hello. Yes sir. Iti wadaroma. Yo, papa ngamen kan me jusu. Yeah, na mishia mo papa na. Amen. Ni wajuma no kura na ni pentama be sha be program. Chilanko ti afo yawe. Bia mo I say me mo bia menka afo from so friend me we time. Na quotations na mo use me na aka because me do you know me read me come fa pen and paper no. Na me ti we chichiro mo ni yi titu sa nsu asemi ampa yewo akola boni a wonyi da yepeni boni omaima na de ekosu bi kosu na kire na kanu kra ni kire ye wo di madwuno ne ma bibire wo abrabo mu se mu so much do te ni kwa wa so back then they see and now all the time they try say me follow teaching amen na me shirawo na sebio nipa wo yɛ dan a wobɛnyi ɛmɛsu sɛ nyame frɛ nso ɔfrɛ wo a ne mpaebɔ ne sɛ twɛn obi hyɛ w'anan mu si na ɔmbo afoforɔ mu wɔakyiri ɛba ɔyɛ ade papapapapapa no asɔfo bebree ɛdi yɛhwɛ deɛ ɔba adeɛ bɛyɛ wa nhyira nka ɔte asefoɔ yɛawɛ wowura baabiaa livia wɔ asafo biaa na obi anu a ɔkɔfa ne kwaa so hello Pacho di me be akasa free musa kani pa be tre wo
Okay, Nyamko Amanani. Hello. Entunke Wadaroma. Hello. Yes, sir. Hello. Vajoka sao. Good evening. Pejuso. Ayo, about Simpuwe. About Nadum. Ele estava sendo conhecido como Ablé. Amen. Yami shira opa on kan. That's it. Omo ban. Omo busa ho ban. Amen. Apostle. Eso ada maye die. Omo e ho adwiriye. Na ye bo pai se Yankopon. On pijao. Me bo pai ma asafo na omo kinka Bible no. Amen. Amen kan ho. Na apostle. Nyene wa ya ke me hu aba friend ye no. Wo adwiri me. Tell Pedrosa. How much see a political answer now, not gonna have to say, yeah, too. The middle, I mean, come or more by. Yellow, bye bye. Ebi akwalan ba mami. Ya ba ku bi ami send you say ganya Ghana hadia. Bi won mo ana ebi ana ba ku bi mo ya ba ku bi. Ra mo ya ba ku bi sisi ya. We no, yeah. Yo. Oh, you say baby I do not about time for me. Baby is yeah, go to know. Yeah, I'm glad to say, oh, about you. To and let the sign in the however, that because from Penkwala. Oh, about you, Yamabo. I said, you say, no, yeah, this is okay to about Jobiso, Jonoso, yeah, also. Me, the about time say, say, Scriptural, say, wrestling, no, me, Drew, and Tiasia, and you may cause you a fear with dear, about there when we are mobile. A day. Oui. Leslie. Oh. That money. That basa. That one. Jimmy Samun Kwan, when we not to see a sword them consider or your baby toss, hey, mama, you toss on my ring, young toss. No. About the when we are mobile. Bible say Jimmy Samo. I Jimmy Samo. Nadi Musu de Chilo. Yamwa Kwalasao. The book of Martin, when young Kwalansa. Bible was in Kwalano, above for what through. The book of Matthew 18. Verse number 10. Munshana Muntian Kuma Kwalano and San Kwalandachio. Missimu say. When you go pass them in Kanjams and net. Osoro. When above four. Nkwalana above four. She made your what's name da. Yamuye nkwala nyina wa wodi amaye awo yesie wan kasa sutrase say ya wo ye di bi ye ya chero no de odi ya oba no wan se wo ba de tew ncha wa fele won anim pani chao anyi sa be bre pa efe mu a tene bi a mo hwe wan ena bi eja bi hwe de odi akwala nam so de akwala no diriti bubom no body na do no ko peja no ba bia obeka se on hwene maame on hwene papa well hu ne mo france yen time na social media eden aba na yin krofo bi edi kwan bi eja bi mu obeka so sa time na mo di aba sa time na mo laugh to sa obwa tete uka the book of 1717 fefri 9 right osenka for 1 mababo ne kasa Babu nkase quotation I was being kase verse number 9 was being kase what's it ediani diaba na ediani dia wa yo ediani dia ye yo sese ediani ye ba yo ade fufuro bi ani ho tie babu ase bi ho ha ade bi we sia ya o kase aya dem kan se we die fufuro new latest fe na aba yes ade no fe latest no babu ne be kase titin 3 dia bro bi ye dan oye bi akokra bi ye dan oye bi
I am going to say, and then be a yan and most will continue. I have fear being fear almost buying another mocha, a more do. And Passia, you be a Jabio, the Bible see a Janamaya Bonnie, that's woman you are, then you're so much. About the man, that is a reason to go party repentance amount. Repent one, repent, you'll be shown and maybe will show what for me. Hallelujah. Amen. But the man is count. Amen. What me a dream? Amen. Run one with TV, no. Try running a more. Ade. But maybe one papa boom ma. To only soon you know worry. The year soon trying. But or put it in subject when young international fight to be. Mammy Bisnanu ya, mammy sure the quanta, ya said no. About the mere prono. Amen. Sister Wadley. Namoko, sorry. Hello. Pacho, good evening. Major so. Pacho, Obadi Adumobia, who you Obadi Adumuso. There's Obadi, I said. That's what I'm trying to help, but I'm not going to miss account. Then I will see it. I'm not talking so. I'm a demanding at all. I say, so say, and Kwaboni, it's me, the new thing, Bonnie Ampa. It's Ampa. And see, no, me here, it may be a car. Now, man, they are not me, Madame. No more be a new how. No be a Pajo, my say. Now, my name, Madame, be Papa, and Yejma. Timini Yejma. That's not Papa, and be some say, Soon, and I say, Papa, I send me not a so okay. I say, Papa, no see a penny or 70 years plus. Now, listen to tell me to say, or penalty, now Papa will pay you now to make us a color, a young and cancer class open. Now, when you are say, or that's why I color. Baby, now, cousin. Baby, now, fellas, and I nobody will want it. Said the uncle, body be a penny, but I don't call her Pebby swinging. I am penny pa. Oh, Grandpa, swinging now, poor. Free baby. Yes. Obia yabo abese akwada de obia ye de pay but to nyamo bom pese ye de mo frase sam no mo frase sam ya bone ne ye di benyini no correct to be so be kai papa we doctor we know a very bad was school pa but we no I can obia won pass but e bi mo don pass no o mo de abese akwatra office no mo upgrade no digital tinyeme bi sisi ye bunkunta ubunkunta bo se oyobi oyobi mistake. And the Bible catch Proverbs 29, verse 13. No? Yes. But no, just obi here, or Jenny here, so and the bonny be assuming for Yanni no poor bonny, Omushia, Yahweh Piemo, as some was ready. To become no poor bonny boy Yanni because Yanni is so me pecota pro to be. Baby, I used to see a dear see. No, or poor bonny person or boy Yanni, or Yanni so super book or poor bonny Nicobunasia. To be on you. That's all you need to get your bonnet. Yes. Only because I will be a missing pecota dear. None just say, Suma. None just a ha. About the Amantias Yamla. A poor boss, some not dorsal, would this some not dorsal. Oh. Hello, Patroni, maybe I got so free. Last one of it. Papa, good evening. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Because I see, the regina, because I see sexual branch. Michia sexual branch for you. Yo, why they come on? Papa, I say, leave preaching, Papa, they're brain. What boy, and I'm soon tell my assistant, you can't go this swing. Yet I was the power, but they show. So, and I say, then I'll buy about time for me. Almost, about the way should have been also. About the Adam. Yeah, we are the 7th month of the year because January 12th year kita biblical calendar no, yeah Roman calendar and Ukraine, yeah Gregorian calendar and Julian calendar and Ukraine. The first month of the year no, and starting we GD mapa follow the principles of the Creator. Oh yes, and Ukraine. In man-made religion, the Creator and the mind. The 7th month the atonement. It about you about no yakuma so the mind. It would ya started also for what you tight na tight je but you na ne kwa so wo uji bi ese ni se nyanka dibi and one day I'll come and preach about tight. Oh yes, mo anigiri mo de no ekita rules and regulations one for rules na nya juma regulations na va nya juma church members ne be bre ate wo de mo nyina mo mpodwe
enyi se ni nyanka wo mu bi woni ma me catch read the Bible yam the book of Deuteronomy chapter 14 verse 28 if yem yensam we ye kwaso wa fi mu no ba ye tusu yi su dudu a wo se faku febi gugu so ese wo jeje wo se wo beje dia wo beje ene hwehwe mra di akire yeah die Bible no wo se febi gugu wo kuro apono mu kwaso na liwi ni ebi se oni chafa esili wini ni chafa wunya liwi ni ye wo se je yango eni ahowo it is a title wunu gidi atie Bible no yes ko ahowo emisia eni kunafo febi ma won enti wo mu ye che ye yi a wuntimi fa mom ne ya tu ye no aboabo no na afibia kwa ye ni mpre mienu awa fashion Nyankopɔ di ma no yes obi so wo de monyeje na momfa nwasam siram pontwam no spelele ate Bible says wo boaboa no ndu ya ese torment Passover ese sade mun nya apie wom awaya wagirim obade ya wehu yamabo eni wehu achinye kura ma wutimu nya dene saa na moma nyi se ni nyanka no Yesu ya ba minka sikitiri chao oba the New Testament ya wo mre bi wo Old Testament silence ya wo New Testament anu nche se nya dwuma if you don't know I'm telling you Yesu tight silence Old New Testament sheda nya so rules and regulations na wo mu Yesu be kan wasam church se yen ko wi se ni nyanka yen wo mo kwan ben so yes ke se church ni tu na mo dwi wi se ni nyanka kurafo wo ye church member suayo wo ye sofo asua na sofo ni bitiri mu odene too much ba de man dia se amen o mi adwene no eti ewura the seven man torment me afasha ibu ni kwa se mudi na mudi muntie Bible no ha yanke the book of Leviticus who you reckon numbers no determine yanko Leviticus 16 verse number 29 yenya mo da hyede me na mtro Bible no me ye printing press wasi we enye da hyede bosumi etosonson wasi bosumi adan etosonson so ko ka bosumi etosonson their first man start to ifa. First man start with the book of Esther chapter 3 verse 7. Oba be kan yo Esther 3:7. Okay. Yentie Bible. Na che. Share the Bible neka. Esther 3 verse 7. Was busumi edikan. Busumi edikan. Any busumi nisa. Any busumi nisa. Any oforisu. Any oforisu di ko ngi nye April. The first month enye January o. Eye Roman for the Bible ya ma ho. Enye ni fe me teach. It will make us the 7th month. Asofo anza timi ko to Bible 7th month. No akodi July. No dia kwa anza no pomfa nye the Bible so onyo. No dia anza. E biti Nyankopɔn ma. Obadi ya wefa ne senka where the creator na hahehha so the Bible say we the 7th month mu a verse chapter 8 verse number 2 no Israel many men nyina mehia busumi etanim eye busumi etoso ani ahinimi na ye ahinimi yes ahinimi me na mtwe ye ahinimi nya October Bible na akasa kire wo no etu a chenyens busumi no wa ma twi ni nyam de hye Leviticus 16:29. Yenye mo da ahyede. Wenye ye da ahyede. Busumi etoso so. Enye mo Easter ne mo Valentine ne mo Christmas na mo dina. Eni twakunku so ma petu di mpata pa. E celebrate no. Tie Bible no e. Wenye mo da ahyede. Wenye ye da ahyede. Busumi etoso so. Ni de toso du. Mo mre mo krase. Ye prayer krase. Kronio. Oho. Wabeso mo. Onye mo dwuma bia. Efisa ye mpata da. Ye pata ma mo pode patama ni ma. Odija no obi nim mpata ni mpo. Ne ho adwuma Yesu be ye. Na sabi. Mintimi nka bi mfa nkyere wodia. Minkoma Nyankopɔ obeko ahye no wani munyam. No fubi abetra se mu Yesu Kristo na mudi na chi no na mu Yesu Kristo ko nyamfia yansu owu nya 33 years no nya wi obi amu Yesu no wa nchempo no owu ye na onu anyini che Yesu unya papa unna adwuma obeye adwuma na goso okoye na nkasa wosoro obeyi asase so ntina ntomade no mteye wonte chokon na se da na ye mpata teacher chiro ma cho reason want to ye adwuma 3.5 years what adwuma ni fakase no we can the book of no ye go 1 John chapter 2 na adwuma wa ye no verse number 1 mo kotu keke na mabe Bible ndi obekan na nchiremu ani asem no ana nipa tirim adwen so ati se charity size eti mi hwa size no me ha me ho no say show me ha me ka Bible nyanko 1 John 2:1 kwaso e wi asi agenkwa no me menkuma me nuanu e me kyerɛ we abramo na manya bɔne so bi ye bɔne ye wo tigyinafo bi agya ne nkyɛn ɔne ne ɔte ne Yesu Kristo ɔne ne ye bɔne wo mpata oh hallelujah amen di we ase o just one tranche and only 2000 years as why you di oni
Oni. Now, Sumano. About the evangelist, amen. Yakmanu, amen. Timizaya Duma, ya started. Fiwe kwenye Okoko Park. A boga kesi. Yenu about the enu kubumpu nimpu. Ya, you was saying. Yes. It one more abohum paye. Also for team organize prayers. Yeah. You know, many problem. Yeah. But the creator now organize. Hallelujah. Amen. Ni kwesi yada. Ni ebu nkunta achira obade. Ni ame misi ni nyanka. Ekuna fuo. Abeji. Meche bro. Meche bro. 700 bucks. Emo 700 bucks. And to my 3,000. Edi me misi ni nyanka mesrawo. Empetu nya wisi ama. Empetu kwa onai. Enche onai. Upetu yalia. Upetu. Obrofo. White cane. Edi be ma chere kwan. Ama ye nuanu ma sebi omani. Oh. Badi hu ya mobo. Amen. Omanti asia. Amen. Epon me yenu kumase. Yes. And I'm a bakra. Eye Isaiah Duma. October. Deuteronomy 16:16. Deuteronomy 16:16. Every shall be a prince. And I'm many Yakupon say a mama agi. May you when you already have di wo twedi ampoya wani. Once a cromfo no wia Bible mun sama. On ya bosom samfo no okowia Old Testament mu in some na bosom bi wo ba bia no de akobata no de jimi. O de jimi. Afa hye wo do otwo gun fanya adwuma. So de hanu afa ba bia be support no de bitimi aye de obeye. Ya jam life amam because every day when charity size a shame me see oni pe bia adwene it say charity size nyepe obi share sizes be 7 be 8 be 9 be 10 ya ka just obi share size boom is a factory ndinu uridi ni pana ha ho nyensam nyina ne ebe yi ano e hu se nkofo bi di Bible wei omo asa de contradict omo papa what quotation that can be no wasa kwa ba balo no infimo obadi amanti asia amen omi adwiri no amen live ya wasafo wi asafa na nya ya we nhram amen e de ni obadi ewe yes ebo mpuni mpu ampa ya fandoba ya show mezi yes asu afre no nokore de say oye kamafo oye dimafo ampa de homede ya bayi emma headquarters oba ye nyina ye ni ha yes. Yen yaw malam Kokoko Park. Okay. Amon yawo. Yawa. China fie. School tina ke start Wednesday. Yeah. Tuesday na ke but eye school ya ye nyanti da bia nuanum bi badenti. Fe no ba dia tina Friday. Friday but home family the church members ye free bi as dada. The financial mu ye hiem oba dia waginim. Amen. Odo be hunu TV ne so. Abe hunu na tie ne maba wa. Ajitwe dia mpoya wadi a omu free nkwala boni semu a omadi aye mpanyin boni no e free mpanyin boni semu was a yawa anye ya do ni antimi ansane wo free mpanyin boni semu a yebe wo boni because what kind the book of Ecclesiastes 7 verses number 17 okay tie Bible unyi wo boni mu a Bible ma warning Ecclesiastes 7:17 emma abonefusem unyi emma abonefusem enoso na wanyo kwasia nesa later be kwasia na ye kwasia na tie de be obebu obremu awuemu nna na ode amba mfidodo no be chem amwa di half akoto ba bi yes nti oba ade mu no onye akoma so ade ma amen temi sia ni kunafo ade eni anmo mpachi mubuafo kwasiada menka se ochena chiame na memenda debi kwasiada mizaya dumwa otona mwaba efemu dia de ma dia ma yim asori bia mu ni pe bia so for so wanya omagigi tight na boabo ano na so be was omsiremu a mfanye na de omo ye nyina so yesu etimi ye ni nyina bi papa ade kuno omo ye no a omo so omo mfa tight mfa support church no so this come to mfa support no sa so de no musia yesi ntenye yi abayi bie e dia manisa ne nyanka
and I saw the body no baba for dear and yan never ma utimi nyanko it is also budget tight dear who condemn Old Testament section edusika sam so dia ase ene ye adwuma eso emanim wo so for se Old Testament atwam Yesu abewu abeyi mra na fio but tight mra de Yesu antimi anya ayedan emfiri ende mbege kwapinu ende mbege mmadi ene mo nkogina munni ekita rules and regulations and it na muntimi mfa ho mra na nyadan anya adwuma ni dini ya mo de chen ni ho mra oba de mfanti ase mra te wonji jabu tete die kwa aye trababo ne bisa se ska we ba wo nsam eye hwan dia we hunu ama check me man so de dia atum asombi o Nyankopɔ ka kire se me dia fiase wo behwe me dia yare se check member no so fam dia na dia support na church na hunu se o sum ya we no e so no so ye bibi o twadi ampo be bie pono dia de dia ma no James 127 so nyame so mpa ho te na huni fi o twadi ampo ya we mi se ko we mi sia krafo wo hoyem oyi ni ho fi wiase gi kan mo fi wiase gi kan entian konkom mi se ni nyanka de na wie metrase obi hu se ya advert na ya tun safre mi se ni nyanka no ona kwatra Facebook di matem kwatra TV so no di matem o channel ana o di matem se o ba ya da ya de ya model Yesu che aduane ma ni patriotas o esre no so se ya hu anka ya betwero bizarro una me ya wada Bible mo kaya mo ntiase nipa ba ko ame kwaya na doe ana onu minimu ni ntinu ana onu mba bo se me nsha totomentu ni manim na de minimu de agisa me to me nsaya dey efre wom utu pautie Bible ni Yesu ka wase mo the book of Luke o se se wo be Luke 14:12 ehia for the frɛ o se ehia for the dan efre me pa cho o se ehia for the ba de the frɛ ehia for the frɛ o se na se dey bi o hia no so se Yesu ko party dia utupuno okoye no kofo no ajuomani awanos se utupuno so no so yo to party the way chairman mpacho sorry bra the one about dia Yesu Kristo ka che say bra masa o sin se Yesu se utupuno ewia o se utupuno ewia mbeto ye epuna wuti wa ya de ba se obeto puno papa dia utupuno ewia ananyumre emfre wo namfo me nkofre wo namfo ana wo nuanom mpacho obacho o se titia o emfra wo namfo ye fre emfra wo namfo kasa ni anko emfra wo namfo ana wo nuanom ana wabusuafo ana wafi pamfo what the point na say iti wafi pamfo yes your church member na me yen we ya different ubra bi na we na but was emfra wafi pamfo na wonu so amehia obi dabi na wanya so aketua na sa utupuna wia frehiafo emubuafo won gba bi obobodi frewom ye fremubuafo tie fre fremubuafo ye fremubuafo mpache o se frempache eni frafo na wanya nshira efise wonu de woni de ode betua wo so ka ni de no ode ba de beka se me da waso oba de nshira na atini fo wu sori eni mu no eni ye live ya wafo e benya sa de ne so de akatia eti ye frewom ati ni baby oni freni bi te ni baby obubu ani bi te tigi me na nso ansa me hunu hie ni mobrofo ti aye nya bi wo mu amaye madwe se ya mo kati down pope boa so boa ya wo ya na na ta de to de ya de eya ma na se mu nye ni nti enti e ba ni sa na mu ani ewu ni nti na mu hye da wie sa ni ma ni kika se eni kan se na na nso hey wona me baye wadaya minimu wo ena me now so woni nkwafa me wadaya ya now so ka wani tum woni church members ya bo om di om ko school ya hyeda education we wonim ya ne ya now so ene ye me fie for me church member minimu om ti aye but ma me kura ni minimu no this a friend no abadi ehun yamabo anya kase krani ni so obi o ma ni krani ni so ganyi e oku na ewu keke bato nhyeda nya krafo sa typical sa ni bi ati ase o krani a wo tontuma hwe o shop kakraka oku na ewu abadi encheche o were mai ati ase emfa krani ni mo won safo yin na nya title no krani o twempran so jai na nyakopo adwa la dada Ukraine ashawo jai Ukraine ashawo yo Ukraine na ya shawo jai Timothy kansa me Ukraine ashawo
Okrani ashawo. Okrani asai. Okrani a wo yashawo. Twetwempra rough. Twonwiye. Wo ya manyankopɔ adwa wo ya yikrani na fruso okrani dia nka onyankopɔ nse wo ono wa wani da so ani ono. 1 Timothy 5 verse number 4. Quotation verse 4 tie. Na se obi yokunani a. Se obi yekrani a. Mani nsuo nyamesom pa okrani a wo nsuo nyame sei wa no yabe. Enu TV no. Enu TV no. He say o ya member. O jai. O member obadi hu yammo. We too fast about ubu yafu. Obi yekrani a. O se obi yekrani a. Mani nsuo nyamesom pa. Okrani no ukuwa na wo yekrani no. Bible says sua nyamesom papa. Efise we na so nyankopon. Efise no na so nyankopon ani. De oyo okunani. Na obi oyekrani. Na aka ono nkwa. Na aka ono nkwa mum na nyankopon sa aka onkuti na irechechefo. Ma ne mfa no to nyankopon so. O se ka wo ukrani ba akopɛ no. Ukrani no a obuku afiri wo nkyɛm. Fa wani tu nyankopon ya we so. Onkra nkotose ne mpaebɔ mu. Nkotose ne mpaebɔ mpa bia. No bad young woman will be a quaffle from the amount. Now, so Kurani, or tears on him, or Crani be any cool would not bother. I hope she did. I'm sure what you be. Or Crani or Bago, you broke Crani gently, very smart or Craniba. Or yet, yes, you war. Babuna catch now. I don't take for some da. Then the 2 1 who been no grass. Crani sleeping. Oh, Crani house lay. About your Babon in Chawate. Nasa wadwene. Amen. Obadi enchina. Amen. Yanko amanane. Okrani speaking. Mama happy atonement. Yetamuchi yekamu ho. Amen. Na Apostle ba David ni Korea. Sema wabobɔ so no. Emu eda hopa ritual killings ados no dodo. Ya kyere nkrofo akyere omo. Na omo ne omo di djuma na omo partners no ene ye nsan kan omo ntia ekoso a ekoso no contract omo se omo yes asunsum djuma na ebi se odi ebro no de onyi nipa ona onji den na nso beduaduam no ahyase no obeji akokɔ na afi oji aponche na oji nentwi na afi oji nipa nti saa de no omo hwe ni yie pa sunsum djuma no oman Ghana no adoso hododo ensa omo enchesi omo na omo so omo ton pass no so organs no omo so eka ho bi nti o hwehwe ma enchese ekosi impenyifo ni bi nim ho bi nti na omo chikeles na enkosi aga apostle yenhwe akore ya omabuni adena Ghana for yesa Nkwadaa omaba wiase anyankopon de nkola adum oman Ghana bi enim omoda ache sori na ye omo yakayaka de sabi umpe dwuma na se so brane bitiwa akwara no de onu de ofa ho ben omo de omo ho kire na omo nibre ene omo brabo a aye basa edi motuti nkwara sa omo so na ban ni omo ni anka we abrucha anka kwara no anka nya de omunsa be kan mu bi asemi na wo kan ja akwara po mo no nko an antiko school kura ombe ma won wo san ye bi ma aban be fa akwada ajibi nsam ye de no an se omu ye nkwara yakayaka de sa omu nya omu bibi na ye hu nkwara ni fi omunsam kura eno ena be ma sa de ne tuatwa afi so apostle yenhwe sa adami asemi a o kofa bai aban aba omo ni hwe omo saa afibia so omo bie so saa situation esi enya afi na esi e bia esi omo ntu ho anamo na mate se mire bi omo tu omo ka so omo mfiri ho no ena omo asan hwe omo na omo gusu ete ho no ntini na ni hwe he ntina no so no omo hwe entu ho anamo ye sremu adaga na fo pija ye man no anka ye mu bi nya anka ebebo nipa bebre nya anka ombe fi amanane abafie na omoku nipa to a oto omotwe biti obi bie na edwuma po no bo no humode na okwadwefo eke bebi pe kwan obekọ ko prana no bekoku na agini sika no efini nsem nti ne Ghana no uyo obi a like obo humode a eno kura ehu akwadwefo ni trimodifo ewudifo yoma betu ahye wo so ade. Well, I want to be in your bed, Penny. Yes, na ye wo. Ti penny no na mo wazano. Penny bi sa ugruwa ti mampa bom nya de hwan na ne ye adwuma yi.
Hwan ano no. Akwala boni bi anyina ba panyin boni. Anaa. Shalom, shalom, shalom. Yahweh. Apostle. Oba brother Isaac Germany. I'm Hugin Glaben. Anyway, Yahweh Inshram Adia Sabat. Was a Yena Yeti and Sempa Edinipa Ekonqua Jim. And say your platform so I mean. Apostle. I was a debut I'm a catch was a Nipa Yahweh Ekase Waboni Pen or 1 year. Any person tunfo. Debi am cancer simu. Na abrantia obura kola kitikiti. Asole be na oko. Me sofo ni hwan. Encheche be na omede ma no. Apostle enam se nipa yira obo ade ne sum konkron nti eina na akofra sa musu eina ba yensi o. Ensonso na nipa tim no papa yo. Eye na yawe na ya me wodadwe yawe ho a wonti ase because enipa bi wo ho ankanye se yawe o mama sebe eba kura fi wo mbem eba kura fi wo mbem ba but obo ade de na de obeye no wontume enti ase da emema bebre deserve mpo se wo munyi mba mpotena saa so na mba so bebre deserve se wo munya nkwala oba tan oba na wodi wo na wo akwala sei. Hey, now which you robbers? Let's see a tuntum kwa yakra yabra boti senya. Baba ya amafo de share hardship. Madam enya hardship bia because hwe hardship papa ene ba bia hardship ho. Me anka se na me ko supermarket. Na me ko didwa ho. Papa me didwa ni wiem bedufia na me yiso ayem tum. Hardship pro ba bia mo bia amfa share hardship ho platform no so. People are writing say hardship. Papa nya hardship. Eye suni banya atini pemu ene nsoro boni animpa ko enchechre boni animpa wo mu chechre wo nta mama ye den yenya ye friend say yawe akoma pa bia na ye den nam adwena ye adwenbone nko baba Africa me see Africa for us yeba ko ye nim ne be ye din because akola we ya bu ne hu or the ndumi aba the whole corona and yawa be dumi corona wo mteso mesi boys na wo mugina ho a wo record no na ya me de say ene reporter ba say police for achir man no achir na yere no wo se wo mugina ho video nyina because if I was there na nka koi obu papa ya nka me nka guy nka me kuni straight na nka mkode prison because me wo video no ne be metia say nka wa ko nka me kuni straight kam da be hwini me kuni straight oba de wenka obibia ho atonement amen papa ya twen amen enuanum a wo fi benchane echechire be nyina ya wonfo medu amen oba de wo na fashion ase ye da ya wase me chi obibia Germany fu nyina ya mbo a sabat yansu yeshia obibia amra ya we nchira bebre mi chia Libya wasafo we yasafa na nya Belgium fo be shia France fo be shia Canada for Beshia, US for Beshia, Holland for Beshia, Italy for Beshia, Spain for Beshia, London for Beshia, Manchester for Beshia, Yahweh, Yadumua, branches Nina. Who are we Messabe, one father, one scripture tat, who ban your power, what you also be doing, send me on more, and your boa, a tight, Tijowi pa, Fabian Bonnie Mahokra. Yan yeshia ya baby and froze ebra on yawe ma no na utwediampo what twediampo ya wasi what twokungwasi ni yeshe mesra obi ama asem bi enu ama amachi ho nti amagisu ye nia body yawe hu ni mamobo papa bani iva enyumro body ye nhira okunie enyumre di oba mentimi ame tie ni ntamse kakra na metie na obade amama ye nhira wo papa na maame na oboni ban papa ekom na di no yesu anu me nana se me maame mo boy obi boni ba wo fi oboni po na me nana to aso boa ekom na de we ekom ani bre ana ade obo ba oba de be bebusa wo mu wonti mi fa bofra ne mawi ase a
Sebi wa abofana abofra we wuntimi nwale no no na betimi nwale no obade ehu omomobo no mfombo ne nche papa obade enhira ne pastor Cheni pastor mensa nyina ene mother one mother Abigail ene living awa asafo manyina wo wiase afa na nyina okunie asempani ni obade enhira onhira US vo nyina mame livia wasafo wiase afa na nyina obade we enhira mu nyina ai awaya aduma nyina enhia nyina ka enwabo Tishaya yeni fe yese ni anumbo mchia fako. Wadi ena mnitumi suwato ni chilebu yenso. Bibi adi suwa biya. Libe da yawe no. Namdoba ya shonizi ya sobe suya. Yasofu penyu ni mekisa deki. Awo trade ya mpo ya wasumani so me yaji diya mayenyi. Sanse aforibo mono. Mekisa deki na yasofu. Tono ba afodiye. Babu professor ni wa ndiyase. Abe kaba abu ne chinchimino. Tisa strategy na yawe. Edi ye Moses ni Aaron. Ti Moses jina wo se Nyankopɔn, ene Aaron jina wo se odi for Miss of Penyini. Ti Lewi for no na wan head ho. Di sa no soro amemu no so etie. Ti enkan chebe se Nyankopɔn aye se ye. Ba ke kari nyina so ye ta be Bible na ebe gua o later. Yes of Penyi ye ba akopɛ. Hallelujah. Oba de ehu ye mobo. Feni Yesu adwuma wo ye no. The biblical prophecy 1844 then you see ye. Biblical prophecy be here more the book of Daniel. In commission Bible Ashishato. One share prophecy them follow Bible no. But ka Bible na Daniel Bible mukrasini. That way no more. No nshirawo. Not the Bible afashe na say why? Yan tinye ninti na Roman fama mo bi edi no. So also we need your memo bi edi. Ten say nya adwuma na bonzima page mama wayo. Mama church members dem biblical festivals. I want the feast I Bible ewe hu mobo hu omo awo no mi adwirim ebi mu so de patapa wan ti ase so odi patapa ye bia keke ya we ye mobo eputogu bi wegum akokwa ansa krom na nso no enya aduane pa boni nyina na odi abeboa odi aduane boni a oyafun ene bodondo ma wosa aha yango hello chan kone na kwa adima na bakwa bena se musemi TV station na mini baby amehwe TV station ba kope and one 70 TV and one na de to mo no be share Bible mu Anas Bible mu police Bible mu decoder Bible mu professor Bible mu dynamic Bible mu originator akeni nyina bo ma na etie ma Bible nkasa apostle enimbi obade Elohim yawe ani ajenkwa Messiah onshiraw chair pastor mensa and me bla panyin Dominic and ya boafo ne de so obo wa man kwaje sampa pot today oluchogu apostle and the choice me be samala question there mon kwada boni sami anan kwada boni bi me dinyi na me da abaye panyin boni bi ana da me ye ne me jai anan mo de chiedi na fi na me da kwai we a question e bi samala na hwehwe Bible ni mu na fefi Bible ni papa Bible ni mu no so amem quotation na mama mo da yes mo from bi mo nkwase de na meye no se menya ya me de be kwa akọwie panyin kwase very good apostle obade Elohim ya wa nhira then the day amama topic today wa ba mata pukutu quotation no flow ni apostle we are that yedi mo from obon no sem na de ko yeda ka empanyin bona na de ye ne ye jai so ba de Elohim ya wodo mo bona mboam na mo from obon sem mi njai mama mi fon ko ye panyin bon very good na dem papa we wala abofra kitikiti ala abofra ono wa fighter ma na nsem hwe video apostle mu na wusu gidigidi esa papa ne gire mani ma keminim ne ebesi wa abofra kitikiti yeah say idiem po na papa no lutwa ka for na hodi ngudi de yewu wagina hodi nyina egudi no do hwa abofra no collect hey we abana talk true apostle you are dying apostle say nya wa akemiti akemini mebi amananam also Elohim ya wa ne do ba ya shomeza ya na mudi nti wa memusu mehu afasha bi today aya atonement mpata bosoma apostle memeka no gbade ya we nhira
se wan kyerɛ me bibia kora mpa na wa memahu dɛ busumoto sunso ni we yire ɔbɔ ade elohim ya wo ɔpatama na manko ade a na sɛ man kasa mu komu nkotodwe ni mo bɔne ne mfumusudi bia ma ayɛ no ɔbɔ ade ebohu mo bɔ na wapatama mu nko ade papa ehe kura no mama kana ɔtasefo ya wo onhyiraw papa iyi nti sa anya sasa abansam wudifu sunsun bansama ne bɔ ne nipa bɔ na ɔbɛka apostle Philemon ɔkɔ adwuma no do na sɛ ɔnka mama de mayi ntɛsɛm no wade na dia da kyerɛ ya wɔ asefo a de mini mpa na besi Elohim ya wontwa ne buto kura bi ba sa ya fɛn ko beebi a wagye nsu na wayiri no ya fɛn ko nkahye do originator Bible no le kasa wagye nsu a yiri a arianu bi akwa wo kyire mu aye bompa ase obo ade mu yemobo na oyi omu film no na o de sunsun mo de kwashe ade akwati go na koto hello pacho di be ga safri papa ya da se nyumre yinso se ya mena mo so de asempa sambre ya me ya okese na oma hoden na koso atne ma seno second video e papa na obo akola no obo ni wie no send di akola ho no fem the video as about na me send am yo papa me da se o pana akodi fa o ba de hu yemobo on pa yesese ya we hu yemobo no onye akoma so ade mai ebi u jere nya no wasro ba de so ntoto nya mama wo na onyu free bone kwa so nsiri ne kwakwa mani hunu kedi ampo ya we mi okamafu aka ho ifri asasi so ameba wani mabekama masema choti buwa me na me ntimi family pedie nsi osafo de ate ase a eba wani mu a menkoye ninkodi nkuguo na ebewie me bompa yesi obade ye free baby o obi na boy em obi na da se ye ba to de bia wuti panyimfo bia no asem a no bia betra panyin pantri so fita yi ko minya videos bi o yi panyin ti o se nyame bi wo hefa na nyame bi wo baby a trust panyin na ka o panyin na ka o oya kola boni sa di anyini odi anyini abe panyin boni enye se ti so onjo a na je se yesre esen panyifo ndi wo mo kama no tumu a ka ba boa mo papa na mo bible ne se na ye wa gya no me be se tiki na kire mo aya mo kasa me tu akwahye bi ama o na ye nananom mo free ana won ti abakwasam se Ghana fo free bia bi na bae ifa no mo free bae adeti na mutimi sabi mutimi jimi sa o ba won ti abakwasam se ye na free bia bi baby mu free ba na ntete ba ne ade ama o babu wani e ka bo mu a e beto Ghana o na sklo die ananim sklo woni mu ma boboye enum na nsem bi free ma ona na bi ti yo ona na bi baby o free na West Africa woni mi baby ye free o adi asem kura ni na what makes me be teach you pa no beti babu na say na nipa no akondam na brofa beda da kofa wi aba no na wasa kotu babu busuma wo babu no afa dia brofo dia beda da wo no wasa kotu quotation no no akoyi baabi e be support no no akoyi obadia we hu yemobo amen me di babu de bato na ma kire wasefo no obadia wi asefo no ya papiti wi ase wonti bibi da won wonti da when read the Bible, uncle, and I made the Old Testament. That's some cranny. That way, Israel. Media chira. Midi agreed that chia. Mary Frau. Asa mama yampo. Tell Akala to Yanko. Okay. From back will be from. Kwadjuma Apostle Okwadjuma michiwa chapa na wonse bu akeka mpese me ba wa so ni bi ye feme owura me kasa firi kokofo dwuma osomtwe bese me ba wa so ni bi wa me ni ba bibi wo wa Santa Region mati obadia we hu mo ba mami amen mummy nkwaje proma wai amen Hello, Pacho. Hello, Papa. Yes, sir. Shalom, shalom. Yeah, where shalom? Pacho, Abumbo Kodia. You say,
Obade Yawe Dolmointi, Hoya. And then you preaching home, Mania John. Also, preachy. Yawe, Uncle Sua, me working. No Coso Moon, Senior, or the amount. Selepacho, your family, Shadrach, make a free, Dema. Pacho, Pese, be a suddenly be a woman. Bona for Dema, Teachment here, actually, but achievement yana man so for far obebawa no obehwe or baby or na abebie bi why dia we enhwe osuma me yedo ba dia wase me kasa no se oba dia aduma e be cha dia ma nwisia no nyanka ne mobrofo no so bebre enhye da nyaza emma ye wonye bi wo no a aka oti se dia oti ka trem sanka ya so bi ma o fa kwambo ne so a be sa be ye boni ayeden ama bere bi a mi chewu iche no no bi ania no ye be ye bri ani no bi age no asa akoton enye nhyira ma o enye nhyira ma o nhyira ma o edo ba dia wa se wadum living ya wasafu na odi abedu sam pempenso yi na nwosra mo ne mechidom no nkyere kwan a ebefa so a ibedi atamfo nku na nsempa aba ye nche o menye nim nkuko ne mo menye nkuri midifo wonda ba nazare ne ye gire oso asempa na ba nchen so masene kitu abi ensa epacho enya dia mekoche na meka wasem no obi hwenu wa nkotwa amfa metu Facebook anka se na apostle Kwadma se onye bi da bi me ndani NGO bia aya sorry sika na maboabo ano ane ye de kwaye aya church members na ye adoye eso bebre obi fro nchen bi pe mesrawo po no paso obo me mesra de bia so bi meboa me eso bebre nkwaji sem na me ka wasem se o mo bia de be support nkwaji sem a kitu abi ensa na mo wo bibi na so de bebo a be hye nkonyo enkoflo mo bi mfra nkosi nkwanche mi o emmedi wawu eso bebre ena mani 0242 32 71 72 ene gumi di na se no 0242 32 71 72 ana 020 7211 337 box na me banko bi atop gloves a hye mesa mesin ko America na enko brudi la hoya yenyi ska meji Ghana memo a no kan kra nya boafo ya sene kitu bi ensa na yentime mra ye bompa se isabre ya atomenti die bia e let me fan life na meti bi nchechire bia me de bebe bia di aba oba de moa e ne minya boafo nso ya sene na yentime fan life programs nya den emra ya we nshira bebre onyo akoma so ade ma amen atomenti mu body awe on atoni ma amen mfando ba ya show mezi aso na nyan ne mponchi na Yesu ne o maaye no ne Israelfo omudi nyan ko konkron bia tintumadan mu tie ne kese watam awode na wa no e dia akọ sisro ya wa na okoye adwuma no that's the reason when they so free antem no kono bia better cancer fo ante ba na se Theological de ope amen amen ya we nshira amen onyo akoma so pastor Mensa Mapon, Namek, Yahweh Shiramu. Amen. Shiramu my papa. So Greater Accra region now person only living Yahweh asafu etujidi anamoa. And no hudo asafu ni bi ewo nie. Awoshi enya market, ehoni headquarters no. Afensu yewo Malam, Pokuase, Midie, Domi, Kwabenya, La Paz, Dansuma Glefe, Yellow House, Odoko, Official Town, Achimota, Madina, Ashaleboche, Santo, Ashama Atadeka, Tema Community 3, Tema New Town, Achampon.